so kwaje obamu ahunya miasem dia wonti asem obamu atiasie obechechi mama we hu kreno babu kasa obi anya sutie yama babu kasa na babu waseme ayana basemo yama babu kasa na babu waseme ayana basemo babu kasa. Yeda trade yampo ya wasi. Amen. Wadwa ni mobro hu a onam ne doba na azire ni mizi aso ama ne atu asomwie mu. Amen. Adofo mo yaje nkwa mizi adinim. Ene mo so mfa apostle akwa adwuma trade yampo ya wenam ne doba mizi aso dia sempa na me so emewiase. Eso ria waso ne tie sempa na eba no. Debi amekamasi asem na yesekan. Okre. Etwa. Etibisire etwa ma abu mfu. Debi. Timu a asem no minimum wo mimmo mitrim se wuntina mbeka nyankopa asem no. Na asem bi fa ho afo se mede wo no. Esrawa dama. Mennew. Debi. Onyankopon kronkron na enam me so kasa kire wo. Oh yes. Nyankasa me kasa ne asem ne twa me. Se seka ni twa wa e ma abu mfu. Kokom ya ukro. Ye hu aduro. Ene topic atwadi ampa ya wenam me so de ba ne se. Ochira nyawo dia. Ti fa hoto oba de so. Wow. Aye. Ochira nyawo dia. Prophet. Ochira nyawo dia. Apostle. Ochira nyawo dia. Pastor. Ochira nyawo dia. MP. Ochira nyawo dia. Minister. Ochira nyawo dia. Assembly man. Misu ochira nyawo dia. Blogger. Ochira nyawo dia. What metro man. Misu ochira nyawo dia. Ti fa hoto Awurade so. Fa hoto otwadi ampo ya waso. Oh yes. Ena na wo tiati obi o. Obi timi di ochira na nya ne dia no. Etiati obi. Wo de twen na obehu. Ochina obehu. Mesi ochira nya wo dia. I'm telling you. Yes. Eti wo asem tu obi a. Mesrawo. Woni tu asem no. Na to to niam yie. Nukodem. Mfo bi hawa wakomu. Debi. Emfa nya asem Kra. Entoa no nwe se duawa. Debi. Na ochina nya wo dia. Ena na yawo dia. Ochina enya wo dia. Yes. So wo tie mi na mo adwenya sharp. Yes. Woni ma Solomon chance bunkonta. Hweti ayo mesram na min quotation one the book of Proverbs chapter 8 verses number 4. Bible nkasa. Verse number 4. Bible nkasa. Mo mane me tie mo fra mo. Ganam na ntene maba mo na won twadi ampo ya wese me nkasa nkyere mo. Me ne adwuma ni pama. Why so Nyankopon dia me na jejeme nipa ma. Mo tete kwa mo ne. Wana adi bonya da ne bani mo tete kwa mo nti apostle kwa adwuma. Mo nkwase fo mo nya huma ko. Wana adi bonya da ne bani mo nkwase no twadi ampo ya wese twa dwebra. Mo tie me. Mo tie okwa adwuma. Me beka asema mu da ho. Me beka samwe mu da ho. Mane ma bie dia ma sam no. Me dem nsema tene ba. Me nsema tene bra wiase. The kwankwan ne free me no. Kwankwan no twadi ampo ya wese me ma wo da wuro. Mane ma chiwade. Ani abone fo sam. Mane mo nsema nyina. Mane mo nsema me ka nyina. Anam tene ni kwa. Dia chinchim. Na chia. Ebini me no zabi no kwa gba no. Emu da ha. Me nsema twadi ampo ya wadi asoma me sam nka no wiase no. Emu da ha. Emu hunu fo. Emu wona pedan ehunu mu. Eti mu tia me. Eti Ghana na ntene maba papa ne maame mu tia me. Na mo hunu nyansa. Na mo hunu nyansa. Ubahunu nyansa. Yes. Nani wadomre. Nani unkwaje da. Me see ochira nya wodia. Dabi. Ti fa ho to obo ade so. Yes. Chanya wodia. Wo de fatiati. Fa jimi. Tuka babo si debia de man ye da so bodi sen ne. Ye nhie ni tutu ya hofo. Na boni na de primo bia kuma. Chapter 13. Bible nkasa. Hebrews chapter 3. Bible nkasa. The part of verse 13. Ye to obo ade so. What's the yo? What's it mo ye tutu ya hofo. Onye pose enam so wachira nya mi no mienu de nti ye tutu ya hofo. Debia da. Wotie ye. Na debi towa. Ye da si bodi sen ne. Debi e be bodi sen ne. Na boni na de empum bia kuma. Boni na de primo bi bom bia dan. Akoma. Eti na efa ne ne. Ade achi wachira. Ndi ma sesa. Be be se den. Ene. Ade achi biom. Ndi ma sesa. Be be se den. Wachira. Ene. Ade sa. Na ade anchin ya. Ene efa no wachira. Okay. Ne ma ade achi pe ni di sesa. E be sa fa se den. Ene. Eti dana hu ya no. Ano nyego pofa no wachira. Yes. Ano nyego posi mi ntufu se ene wachira wotie mi na ene na ewo dia. Wachira enya wo dia. Ano se debire de be bodi se. Ye ti mo tutu mo hofo. Ye ntutu ya hofo.
tumfo Debiara da. ye body say ene Your body said ene na bone na de utie ye na ochra ade chew. Na wunya na. Bemfa ni agro. dabi Tutu hofo. yes Ye be na unsabeka the next day. Yeah. dukrem Bobra ye. yes Ye be na unsabeka the next day. dukrem Body ya wan vanisan count. Amen. Omi akuma nu. Amen. Eno obi timi kontokwa. Ntokwa bi amfa so obi ani so. Hwe obi akwatire obi fie. Efia wati wono. Efie no wati mu no. Ana odi nkwasi asam. Obi fie. Na kwaro odi nkwasi asam no. Ye fa ni moro. Hey. Moro di asembeba. Why na? Efie ru ani nonko besra no. Etuomo to no. No chale. Tomorrow. Hey, moro aji ntokwa na fa. Nebashia. Molo pia fini dem pia pe. No tamaba. kai Akwepti ko. Oh. Me na so ntumi no. Me na o si. On tomorrow. Eti mimi nti na Tomorrow. u fie. Ow. Abba mi fie ru anchan se. Yeah. Tomorrow. On tomorrow. Si be tumi tomorrow dia. Me me proud. Obedi kan wasama. Hey, moro. Moro di asemo aba. Tomorrow. Moro pia free dem pia pe otamaba. Onim say be tunu. emu sam doso My brother. Hey. And then what do me no nkwaje da. amen Me say ne any what do me. And then nkwaje da. Amen. Watchna enya wodia. dabi Hey. Obadi amani sanka. Amen. And that's what you me now. Yes. Me so go back assembly. Okay. When you them to read the book of Ecclesiastes 1 verses number 11 Okay. to 15. Bible nkasa. Osenkafo 1 verse number 11. Bible Into kasa. abodi asem. What's it there? What's enkai biara eni ho. Emma kanifo no. Hey. Enkai biara ni wo ma kanifo no. Na echirima a obeba no so no. Wari nya enkai biara. Solomon nkasa no. Was in Kaya Bieni or Kanifo no. Am I for Kanifo no. Canifo no? Na echirima obeba no so. Then she that about so no. Wari nya enkai biara. Obi Biara at the Chimu Bako. We're free, Yassi. And the Chimu Bako. No, any problem. Oh, yes. And the Chimu Bako. No, any Bibi. Hey. At the public Pia watching at the body to Pia watching. Hey. I don't see free Canifo Subesi and Nano. Enkai biara ni wo ma And Kaya kanifo no. Bieni or Macanifo so mono. Omo your Madichi be a strong. And then she must Echirima obeba no so wari nya enkai biara. you didn't carry a beer. I didn't tell me, Pacific too big. Maunya won't yes, yes. Watch na a dahono. And you'll be at the end to an upon Pesa or don't hold on so. okay That the 4 nim watch them at 70. Don't know now. 90 quam personal. Who watch them in Shira. okay My brother, young boy, show we yes unfortunately, your brother. Debbie. Nyaudia. Foul body, your Oh yes. to get the book. I see you kind of Okay. I see when you're so quotation from Okay. Wo kan to aso a. Kwaso. Was it me osenkafo? it was not Solomon say. Me di Israel so hini Jerusalem. The Israel so hini wa Jerusalem. Na me di makuma. No di nakuma. Me ma sa me di nyansa me di bisa na ma hwehwe. Wa behwehwem. O behwehwe. Na me hu niam a wo yo no so ase Wa nyina. pese wa terase no ko hu say ochira. Iwe besi. Yeah. It is what just what person say o ye king oni nyansa. Yeah. And say e de bia ba oni de be de. Ye me de sie. Was what pem. O ye we hu. O pem we hu. Wa hu nti da bi ye de da boni. Na ye kase ye bosulo mu di a ye nim no. Because that could be a daboni ye den e ma no. Na kase de odi ade no wo sika no. Na ko pese o hu se o kire bia de bia. O hu de wom. Ejimi hunu nyuma wo yo no wiase nyina. Trasi obunkunta so mo so obunkunta hunu se Nyama wo yo no wiase nyina no. Ni pade no to so wiase nyina. Ni nyina ye hohode Ni nyina ye. eni odadwene hunu. Eni odadwene hunu. Enti de achia no. Se onipa me kam wo nya ho ntia se. De achia no. De na e ba wanim na wo nim se achia. Want to me ntri. Wontimi ntri ne da. Na de atia kamu no. Na de atia kamu no so. Want to me nkai. Wontimi ntri wontimi. Oh. Enti fa obo yawe. yes Fa obo ba de. yes Unfortunately
and one the beat, no channel, Unimami Kotu, Babwam. Oh, the book, Yanko Posse Bro, once man. Oh, the book of 1 Peter 5. 1 Peter chapter 5. Bible verses. Mom, who say, we are branded with him, you never possibly can show. Or say, Bro, once. When you put to me, son, your boy. Na bratia batiti social media na tem di diamfa so so. Oh, very bad. Uni watch them wasam. Hey. Papa bi na ni na etwa no. Na anu bi na ni na anya dan entai. Papa bi na ni nsa twa no. Na anu bi na ni nsa anya dan entai. O kire bi. Yes. O kire bi. Kire bi mu nsam no. How ni ya dan ba. Kire bi. Ni bani mo kire mo asam nti. Ana sabe mpradiasa. Otimi kwa ton asase. Kwa pebisia. Edi kwa ye connection. So otu kwa bruchire. Ayen bi prepare bi bia na bisa. Enya o da fiase. Enya o da fiase. So wotie bia. So onim si wo ton asase. Apebisia so. Na kwa connection. No abomoje twa take it. Akoda fiase a. Come from Okyena. Ni ma de chima samunti. Momre mo hose. Eto ya branch na wotia mi abra onwase. Onyankopon to mi sanase. Bro onwase she onyankopon na woni mo Okyena no. Onyankopon no Okyena ne dia no. Ono se ni mra metufu sai. Woni mo Okyena ma samunti bro onwase ma no. Na wa ma wo so ebresem. No ba ma wo so bra dan esem. Why is it no? There is it no? And now will be a full black one. I'm rich. What bottom war? So no names who are quack or bottom will be Mansua. Uncle, Debbie. When you watch them, was something. Do we have branching with Cherry Papa? Who's wow? What betting Madame Brafam? Yes, Mammy Brafam. Yes, Papa Brafam. Yes, MP Brafam. Yes, Asanima Brafam. Yes, Minister Brafam. Yes. Mama who say, bro, who say, when you put to me, I say, no one must bless him. No, the mouse will bless him. Mon femme, that you how to you know not to charge up. I was what's what Dima? Yes, one guy will be watching. Yes, what's your yes, what's your dear Debbie, or you watch your dear Debbie. I like your channel, Mala, what's your dear prophet, tell me what's and your dear. Body of Valisanka, amen. Mr. will be a fruit. Mrs. Dioni will be him say, take it away. Said never call home. Hey, Okyena Nye Dea Nti. Okyena bi obi animu. E wo mo ni no. Bi animu akyere mu asam. Debi unfortunate nyagro. Debi unfortunate nyagro. Debi unfortunate wawa. Debi to read the book of what kind the book of James 4. Okay. James 4 verse 13. Verse 13. Kwaso. Oni pankwa. Kwaso oni pankwa. Na afemu e. Afemu e. Mo kese. Mo sori a. Wa tantan. Ene no Okyena. Ene ni Okyena. Yebekọ sai. Yebekọ kuma se. Yekokura yimu. Yebekọ takra. Yakodi afi. Yebekọ nkran. Ya ton. Yebekọ. Yanyamfaso. Ukopa niema. Nanso mo nim de beba Okyena. Nim de besi Okyena. Mo kura mo nkwana de. Onipa tibi kasa wose onipa onkwa ene de wan. Efisemu ye hu anko. Onipa ti se huguro. Hinu kakra no wagira. Hu ni se ne na wagira Okyena behwe no di ho. Nemum ankasa mo kasa. Nemu Okyena Nye Dea Nti ese ka obi wa no kasa. Se ye Awurade pe. Ye Awurade twedam Onyankopon pe. Ne ye nyankwa. Na di pe bi chimi a. Ye be ye na ye. Wo srafi. You wo siki. Okyena wura nchen. Wo siki permission from there. Okyena wura. Yes. You ni mo Okyena. Obi nim if God permit ka. Debi. Obi mu Onyankopon ya na domu a. Obi nim ka obi na Okyena. Just like that. Okyena. Keke. Also obi akoka tomorrow. You ya babo no. Tomorrow nim say betu no. Ya go come tomorrow. And ya babo no. So yes if God permit tomorrow, Uncle God permit no. Tomorrow we see friend God permit. Yes. Abaka say the bafofro. Where dey two? Where dey tomorrow? Tomorrow nim say betu no. Boro wanyade mu. Tomorrow so to odi asempenti. Oti tomorrow no a. Watama ba. Masa wo si yentumi. No dey aba no ko bo ba. Boro anyake. Wo so mistake aye ne say. Yeah. Tomorrow Nye Dea Nti. Ekaye na ka so ka if God permit tomorrow. Anka bolo be hunu say ye friend if God permit. Yeah. Bibia na no ka Okyena hunu Okyena wiye. Yeah.
Body of an Sanka, never did a bottle. Wouldn't the best watch now? Monquanity, Any day, what you pay a who now you know, in Framania buses, see a penny who from who are felly. Never, I guess some what come baby as I've been producer or she would do war, near condition. Who wants it for show felly? Yeah. Once was your felly. What would you part that sending to say a who grow? You says, "See, I day. I know. Never, I guess some can say, you that go pond to my dependent and you pay your how baby. You put it to a hamu, you put it to Museum. I won't show what Shrew and I say, for we get show what Shrew at you want to dance or box or bass. I send it to me. Now, what you brought to me in our one didn't want dance here. Yes, make kind of double and Zemizia so much. Somebody be out in Brown once. What's the men fortune, you grab Be I can't say. Are you about them at Dumwa? Say you ready penny young qua. You ready penny young qua? You may yes. And when you pay dinner was a child tomorrow, obi the idea babo. Then what do Amen. Then on Quajeda. Amen. Aura, younger, who you watch us and what be? Oh, the air no brown was. Yes. Men don't try it. We catch your plane. Obinim adichi masem yasa pona to nyimi obinim adichi emunsem eno de obiara animo onipe suwa wiyo na obinim adichi emunsem obinim adichi emunsem eno de obiara animo onipe suwayo na obini madiche munsam tie afie twemu no yewu munsam eneso yati yesie no china die obiara animo Enti adie bechi yesenio. Missy afie twemu no. Ye twemu no. Ye wunsam. Hwe. Enenso. Yati yesie. No chadie. Obiara nimo. Enti adie bechi yesenio. Because ansana we say adichie munsem dosu onia minkase ansana wa use adichie munsem dosu papa mami Mr. When you read the book of Proverbs chapter 27 verses number 1 Bible what's the unfortunate wow me na me sure Bible no me a printing press Bible kasa unfortunate wow na who nim the dane ba why then amount what's the bia accident ni am obi o no nim say dia ba no no what's be na wo and you watch be na din sa dia bra no yes Ochirebi do ha bi no ye ne bia ma obi o yes and ochirebi so di ye die bi bra obi yes maami papa so wutem na nadwe ya and then what dom na me ka fo na zia ni me say ama so won fa ye so wura no ka je nkwa anadwe hwe na chiri kwan anadwe na chiri kwan ai ma chiri na chiri kwan ai wie hwe na chiri kwan won se sa wadwe ya mi dia na wonyimi ye ni mo ochire mu asamunti ye ni ma de chi mu asamunti and ye de wo chiri ade chi wura no ye de wo chiri de obo ochire wura oba de ba ni sanka susu wa ho susu Bible say me ma warning no biom. Unfortunate wow. Proverbs 27:1 is unfortunate then. Unfortunate then. And then comfort you trouble e di bostu. Bien na chale ochire da miss ochire den. Chale ta fa chale. Chale amenya sa. Chale o miss ochire den baba den. Ochire say. Ani mi pa den na ya so ochire. Na miss ochire mun sabe. Chale la so ka ochire sa. Na se satam na nyama nhye den go. Chale serious o. Chale miss ochire den baba. Etu so ochire. Miss ochire. Ani ochire chale ya. Ochire sa. Fo be na otamba otaneba. Na fa ni poster. Obi en na ka so onyankopɔ ye madom a. Tumi an so ochire. Kasa te
person watching any dia. And that's what me voice in prim wakuma. Uchedi amponyanko pese onam ofame so no to misi obi and kwache be wo da paman. Na so antimi amfo antimi ansire mfi watching wo da one slim fi watching wo da one siki permission. So the book of James the kind James 4:13 o say onipa wonkwa ene di wonkwa ne dia James chapter 4 verse 14 o say na monim dia be bo chena James 4:13 4 verse 13 na make na afemu mo kase also you so mo kase and then what chena this one go for go grudge. Oh yes. Papa ne tisu wadwala yo. Yes. Hey. Obi bi na no akase onyankopon ya madomo a. No Anything about three more row be fear just like that too. That be Wabra seek permission. when you watch them wasam Dabi afemu mo kase mo bi ma no a and then what chena ya be ko say say ya kokuro dum chasa odi ba bi okọ no odwene ho ya kodi wa fe obi ti mo nsiki permission yo no akari nyina bom o so okodi den afi Hey. Yes, watching an afi sa watching no. ya toto ni enya mfaso mfaso no okoko odi bodi na so mo ni de be ba na ko the business bi na make ko fa business bi scale ba banye small money na so mo ni de be ba min kancha wona say watching na wodi kasa rough sa no mo ni de baba mo kan na de kasa wo pasa wo chasa wo kwane ye wo dia if somebody who are oni party se wuro eyi ni hu kakra wo yi wo kakra afa na yira se no ayira na mo agese mo kasa emom nan wa wo so watch so why mistake you know see emom be say ka kasa say you ready say you ready pe ye nyankwa ye nyankwa ye be ye na ye wa see e kote hie mi e fe oba wi ade akwatra radio station all the kasa obade we man tiase Amen. Esam. Kan basa. obade we hu ye mabo amen obade we hu ye mabo amen ye mi san crofo ni O yin wo. amo bra be so a obade we omfa ne senkam amen usia de afi Ani. O tie topic akobo. ai So okokan asede. hallelujah Amen. obade we Amen. ohun ni mamo Amen. no mi ni maju amen ti babo what's the name agese mo kasa eze kakase say you ready pe ye nyankwa na mi nya hodene ye be ye na ye ade pachi mi obade ye madom na de pachi mi mekwa wan kasa de aduo yes due ni amani ho yes ate wadwe nya sharp Modu. cause obi say no chira obi na wan seek permission Okay. na ke be wo da paman okay because okay Proverbs 27 no na ko chira ne be wo da paman and so enough wan seek permission from the creator ni okay because akwa we o edwe pa That's what say watching no. say we the wow faso di watchina no Ewa. ho no ema brown what you say brown wase Unfortunately, wow. me fortune me venia grow okay but Na woni mu de da and ba the boys the wo di watchina di agro ni guess Hey. oh watchina dem be say watchina dem Empratchemo skills. skills Aye. bi otimi tu adwama watchina Hey. That's what trash watching. ai Was seek permission. there be Straight for the German watching. I don't know ko na small girl no Was Sunday watching no wa no wo. Somewhere see. ti was in kancho Proverbs 27 1 say Fortune wa. wow Woni mu de da ba na wo. woni mu de da ne be den ebe wo ama wo woni mu de da ne be wo ama wo woni se be wo papa se be wo boni enti unfortunately Have no idea. embusu emfa nye rough evanjimi At all. kuni say you creator Oh Yes. yes. What they were hot. Ochina bra wo. edoma one with the book of Luke Okay. Luke chapter 6 verse number 46 kwaso adet na mo fem awurade na so mo nya de mesie hallelujah amen ke uye kristo ni awon say added na friends say awurade na so mo nya de mesie nya de odan Osie. bi wa no na akeka de ope the book of Matthew Matthew chapter 6 verse 34. Enti moon na nwinwini ochina ho. etu ya plant na wutie me na Moon nwinwini ochina ho. mama nwinwini ochina ho Na ochina ro ba di nwinwini ho. ochina na eda na nkasa na eba na nkasa Ko kitane package o. wo ode no ho ya fa na ode ni ho package ewom tibo hu se ewia so beto wani no country bia wo dey bia ye black man Yeah. okay
Okay. But the Black Wednesday. But the Black Tuesday. Black Monday. Ochine binu. And I was hard and now. Ubeko fie bimu no. No manya Black Thursday. Black Friday. They say anwo dapa. Ama won. Bible ne ma won ya brantie. What you TikTok so I deep and you fat be very careful. Yes. Ochire bi mo se fi na ujina baby bunny. John Huanje. That be. And nobody ever said, I mean, dear Bible, what's it? Mummy, not home. Man, not now. Not children, what's another drinking? Not Debiara, not Debiara. Bonnie does my Dano. Madam, I am a cabana. What's a Debiara Bonnie does my Dano? Eh, Bompay. Now, Papa, what you say? Seek permission. Yes. Now, Bonnie be a metrium foul. Eh, what's it Debiarano? Bonnie does my Dano. Because when somebody abre. Hey, when someone yabre, papa, it in your pop say you would see Biarano. Me Piwanoa, if God permit. Okay. If you have permission, is okay. Obadi Amadumo. Promise Obadi Admochna. Oh, Obadi Admochi, Miss so. So, Miss Obadi Admodi Beji. Yo, Wakamati. Why? Not Obadi Admochna. Why? Your body Admo, my boy Admodi. No boy Admodi is here. Okay. Why? Mati. Oh, no, was it is a bell bonia. Oh, a back to me. Now, who are considered? Yes. Yes. Me too for. Let me teach you. Papa, so about my phone. Yes, for quite man or do any year. Yes. But so one coming or quite man. Miss one day, over coming a day. But come yes, was in some out different in China. One person could do PP over Tank what? Yes. One take that when you read the book of Isaiah. What done? One take that. The beer. What Tank what? One take that. It took question to where with him. Isaiah 48. Verse 6. Verse 6. What's the enemy now? They make what that? One can't you know? Also from Kanjiro. Me what is some what is a move from every society. Free say. Yeah, what clue? You also for the Siwa. I fen wabo. I fen Yakasa. Free take what one take that. Agenda. Fast them about yes, about you. Yes. So no waku apostle quite maso. Ebie mani, ebie madwin. So me dim from swatch. Dim from swatch. The promoting net man and kawan no what? Man in kawan man in yasa nyom. What chiro kong. Body at Dumochina. Body at Mochina. Oh, from the boy Maduma. Body at Mochina. Tremoni wusu ala na ojineji. E won fa ala yesu. Gobe. Obi sora gobe. Obi sora gobe. Gobe sa. Gobe odi gobe sa no ko. Na ya gobe no. Obi wana gobe. Ala wana gobe. Oh. Ese o kase. Ala iko gobe. Yeah. Ala iko gobe. Okay, ala iko. Ala iko gobe. Mungamu. Kaji. Abbas. Tanko so wanted the Ekanazio. On was it gobe no. Tango gobe will kill you. There's a shortcut in Quanope. Gobe. Want to gobe. Once they are gobe. Hey, Ayuba. Miss Sao. Memfa gobe ni agro. Memfa gobe ni agro. Papa me show man. Tie Bible nkasa. Proverbs chapter 3. Proverbs 3. Verse number 5. The Bible say menka njo say. For wakuma nyina bata wurade ho. Enne anadwi anope awiei ayimachi. So what tell me was it for wakuma? Bata wurade ho. Fa bata wurade ho. Emfa ho twiri hunu. Emfa ho twiri obi da hospital mpo. No akwasena no. Odam paso na wa bra ni mpo no. Woni din komo no. O ocha wo ya shot oba be me biom. Hey. Baba no wa. I die ya paso no. Still ano. Yeah, teach you no wonim. Oh. Emfa ho twiri hunu mu. Edi bi pa cha emfa ho twiri hunu mu akura hunu o. Hunu wa kwan nyina mu. Hunu wa kwan nyina mu. Ono betere wa kwan. Onye bu na enti wo da ya dem paso no obi abesra wo no mpo no. No twa wo no. Na pese ko be ha wo kina no. Obrajo pa cha wo kina oba de adom abehwe me why? Why? Ocha baba, ocha bomodi abra o. Ocha bomodi na pa cha na obi. Oba de huma mo me. Amen. And then yen cheche kam de bani o. But ene de nyankopɔ de asoma me no. Me de me ka se topic no. Enye ye ne de ba o. Ye de soma yen. Yes. Emfa utru hunu mu. Eje emfa utru hunu mu a wo mu no. Hunu no kwa nyina mu. Hun enye wa twi se wa ba wi ase enti niam nyina ye ordinary bi.
simple be. No, my brother. Yes, and go straight to the crooked. Yes, you're crooked. What? Careful, we are papa. Yes, you're crooked and go straight. That's the reason why I create any person who say, and go straight in tea. Yes, and do you're very careful. Yes, it was a dano, a wood bonnet, a wood bonnet, a woman who would your patrolman go to a great year. Papa, you get to have been a woman. Then with your woman at Dawson, and was in Antina, seek permission from the creator. Hey, my brother, read it again. Matthew 6, verse 34. What's it? Eti moon ni watching now. What's me and you watching now? No, china rubber dingin. You watching now, but your friend watching now. The creator no, yeah. Creator no about to pass. One more friend watching now. Yeah. Creator na na bedwe you are your pretty. Watching now, baby. You watching na bedwe na on your crowd watching wura no. Tie Bible. Na de biara, e say e de biara e ba no. Boni dos me da no. Boni dos me da no. Whoa. Boni dos me da no. Oh. Go be to the cost station. Go to take it. Obati a train. Enye ni po. Debi. Enye ni pe. Ni de da no. Wan krana sa. So ni say sa da we de be wa mani ni anka mi ado for papa wo tie sa bre. Anka ko twa hu take it da. Debi. Ko twa hu take it da. Debi. Se no tie mi ni a emprim wakoma. Debi. Nanu wadomre. Amen. Oba de bia na de na asem ya twadwa po na mi so ni ma wi. E ba be se sound life. Yes. Ebese sound life. Yes. And then was sani mo wura so. Amen. And was sani from no. Amen. Any about spirit. Amen. Any about soul. Amen. Any about body. Amen. Na ma fa wo di amfiri to ya pam biere. Because enabi awo nyame bia ma wo a. Wo frase asua kasa no a. Wo se kasa ne betre. Yes. Wo bitimi nya obadi ne kura nipa o. Yes. Asase etiti. Ye ni ho sa o. Obadi ne kura ye. Yes. Body in cry was so what can the book of Lamentation chapter 3 verses number 24 Lamentation 3:22 verse number 22 what's it Awurade adoye papa wutiem sabre mama ya wutiem sabre papa present minister asamen man ohine osofo prophet jan kom tron what jai kra mo mo trate me akobi na mudi mo ha mo ya kra o who mo trate hwe Jeremia to chere bi balance no Jeremia o chere bi balance no Isaiah o chere bi balance Isaac o chere bi yede balance now jai kra obadi ya wa infantias ya wo ma twa ya ball power treatment wo so me catch o chere bi balance o yes ate wo met Ghana wa met ma to sabako omo Debi ti mo adwenya sha woni mra wo so no chere nya wo dia wo dia tie asase ya tisu so what can say me na so what wa na bibia nto wa ti di nyakopa ka Awurade adoye yeah me na me sure Bible no me printing prayer Lamentation 3:22 say Awurade adoye ya tisu wo pa wo ka chiro na wo te na bibi nto wa o se ye bibia o still la no say nyakopa na doye enu ntina ye wie san and now you was ano. That's the reason why into what you said no. But it can be the count up one waiting at trust. But you your concentration. Are you right? Yes. And you did just as so. Now do any more. Yes. What? And the mighty will be to me rub them what me appear. Now do any more. Yes. No be to me yari will be. Oh, free my feet. Now do any more. And I do war. At the me too we say o chanya wo de fa wo tu o twa pon Yakobon so na no adomre fa wo tu Yakobon so fa wo tu Yakobon so fa wo twi hu say the book of Jeremiah kan o say emu hu nyansa fo bebre esisi o nyansa unim diam dabi antanya na kura wo Jeremiah chapter 9 Jeremiah 9 verse 23 say Awurade sie ni emu nyansa fo chese ne ho ensa wo tie ni onyansa fo chenya wo dia o emane chese ne ho onyansa fo chenya wo dia o dabi wo chenya wo dia o onyansa fo mesi wo chenya dan enya wo dia chenya wo dia emu nyansa fo chese ne ho emu nyansa fo chese ne ho awu ne nyansa ho ho de fo chese ne ho ni nim die binti no what yes hey stop that ho de fo so chese ne ho ho de fo
show. Our one, did not say. What the force, what the force, and the son of I was sick. I won't. Mamma, Yamon, so Yakupon, so limited. So when you answer, whom you rally, who only tried young for your way. Somebody what and training. Party, or no, what and Tino, no, Timo, some. Yes, party. And the found to see castle, and found too much hour. So to me, what Jim, what to me, what Pompey, what to me, really, but me can't see it so. When you read the book of Jim, your job now, also Onipa, what did picture to me, chapter 21, verse 23, 23. What will be what did pity? I want the pity, what did pity, and so that's what to me a day. Oh, what did pity, and so what to me, a blood hotel, a plan, where day, a tunnel. I'm a brother, Bibisa question, but some bizarre say, medical doctor to me. Yes, medical doctor, you were in your Yario, and if you watch them, medical doctor, no, any hospital, and we offer work. Okay. Serious. Okay. A bad jiggy padia. Who didn't honey? Encono. Only gems to quanta a mapai. So, you jiggy padia, Debbie, Uncle, any problem. Debbie. That's one you might chima cemetery. On one car, what brand new. Driver with James Sabri. So they be, I was a white driver for 35 years. Who experience? Experience, and you're the dog trap quano. I'm telling you to me that. Your experience in the do trap quano. And when you go upon or do trap quano, it will be one like us what Sabe Cotamali, what Sabe to Paco baby. You can't bomb more than seek permission from the creator. I'm telling you today. Yes. And we say, also experience. Not now announced now to experience. Do you know about no experience? Baby, I will born and will let no shout. Yes. If you experience no way. Lamentation of your 322. No? What's here, Radia? It's a Radia. Enter areas, until the areas, and yes, I can walk on who experience and part. Road signs being no winning. Send your dodgy potobia. But Miss, you are no bad driver Bansan on all those shout. Okay, where then? Driver Bansan is shout. And you're Radia, but the signs in Yakupon, I don't know, who experience the way. And once you send your car, Africa, Debbie. Erika Africa. Said them basically driver and beside the question. When you said your car about to create a shower, which with the can afford to create an synergy. Debbie. Debbie. Radia do you. Radia do you. This is no time a voice in Primo Akuma. I'm also too much. And then person just calm down. Rafem no be the crying. Rafem no be the crying. Yes. Rafem fellow man also. Fellow man also. You go for your nominee for you. Never put most of the pomato and then you are one so you be. Most a year back, Numpuncheni chattered the whole Muslim. Puncheni pa the book of Exodus chapter 8, verses number 9. Yes. If who said ya, what did you Tineduano, Nedia the Papa be what you would, you was a potro, on my mount quenum. Numpotra, my mount quenum, on your potro. So on your one cousin in the mouth, them. Fenana already was no. Since idea cost cream idea. No. Mon friend Moses similar. Nako posi jamane kwa no monko. Keke. Oswonya. Namponchene chatter the whole town, city no. Ma chatter the whole country. I invite portray ma. No. Almost buy some man cool. Jumpings. High jump need everything. Hey. Divings. You are all the Kai or my chat or my funny. Who did your boss wrote Tam no damn quanum? When you're not, you just mean Bia. The Bishop John Mojena. Tina na pano be the man up to a ratum, Naponcheni, or so on to a shemua. I would do. Honestly, what you know. Tiababonwe. Was chapter 8, verse 8. But the Pharaoh frame Moses. And the Aaron Cassette. Pharaoh Chucky, I'm a frame Moses, who knew near Mompe Radi Chow. Nakuba Primo. Yes. Pharaoh Mompe Radi Chow, mammy. Mompe Radi Chow, no, you punch na me blawa infia ne ponchene too much na mema man no akọ na mema for dia mewrade akosmo mu nyankopom and Moses catch Pharaoh say and Moses catch Pharaoh say wara kyerɛ me dako enkosie tie me wara kyerɛ me dako enkosie na me pachaw me ma na me nkɔpa chaw ene nko ne woman Pharaoh bie na no amutie de Pharaoh kai wose ene ose Pharaoh bie na no ose ɔkyena
Pharaoh. Papa Pharaoh. Baby. So no winter for you dear children. I was at for you empty. Fellow bien and what? Achina. What's the check when him this and say? Why not see? What's like a Enya said ya wakano. Enya said ya wakano. Na wa hunu say biara ni ho a. Do fem say Awurade ye Nyankopon. And then me hunu say unya hunu say obia ni wote say Nyankopon. Di wa hunu aka say o Nyankopon ma dum nkochena. Wo so chena. But unim ka me meka ye den. And the Moses ni come and say me ye hunu say wo ye hunu say. Yeah. Enya said ya wakano. Enya said ya wakano say ochena. Na wa hunu say. De be na be hunu say. Biara. Eni wa wote say. Awurade ye Nyankopon. Wow. Hallelujah. Amen. Oba dia mfanti asembra. Wo mia kumanu. Amen. Fellow bia no so ochena. Just like that. And Moses tells my brother dia okay carry jayo. So wonu hu amaye so wonu. Ni enkasa nchire ochire wura no. No ochire wura no ehu mobo. So untimi nka me ka ma ho. Ene wa no. Ena wo de ka say. Yes. Ochena me de me nka sa. Na emum no me wo hu say. Enya said ya waka no. Na wo hu say. Biara ni ho a. Oti say Awurade ye Nyankopon. Oti say Awurade ye Nyankopon. Eti ye hwe wani mo ochena. Oba de adumu a. Eti man dear sister, man dear brother, ochena nya wo dia. Debi. Ochena nya wo dia. Enti fa wo bo Nyankopon. Yes. Ati. Ene bi mu twetwe niema bi. Ebi mu twetwe niema bi. Eti omo fo se ochena ne yo mo dia. Ande na je onsam. Ebi amene bo. Eni o ma mene. Mesi mi ni nambu abi ai kobo mpai ma no. Nipa ne sabe mpaduasa. Ono ade na wa mene no wo bewu. And I didn't just a MP and a brown wabre. Oh, how many baby? Hey, yes, you come one woo. Because you praise your bumpire and of fear, Kaja. Of fear, week in the man of coy. When Pierre on quiet. Ni paprio. Papa. Ni papri. Amene bo. Okyena Nti. Oh, Okyena Nti. Jaza o amene bo. Wa amene bo. Tu so Okyena. Wa amene bo. Hallelujah. Amen. Go to the book of Job actually. Yes. Wo ba fi o. Wo ba fi bo no. Okyena Nti wa kwa amene bo. Da chinti wa amene bo. Person wo di around 40 years. Wa kwa amene bo. Miss Wamina did 2015. Wamina did do. Adi our community. Obefibium. Me catch you praying. Obefibium. Ya tentini battery ya. Obefibium. Miss Woodus about boy yam. Onyankopon afru yam. Onyankopon di befu. Obetu afru yam. Obepu afru yam. Pate. Fa wo Onyankopon. Nenu wadomre. Nenu nkwaje da. Wonni mo kyerasam. Mini mo kyerasam. Eti ade ho hye okyere wura ne nsa. Yes. Ade ho hye okyere wura ne nsa. Dukremu a. Body ya wemfa ne senka. No mi adwin. Kan job no bi o ti se wakọ me ne bo. Job chapter 20 verse 15. Wamina de do. Wakọ me na de do. Obefibium. Oso ba edai. Obefibium. Onyankopon betu afiri ne yam. Betu edai. Betu afiri yam. Obefi abrutia bro no. Obefi amefe wa mene wa mene nyama bi egu yam. Ochina na nya wo dia no so. Na so bekwa. Obefi abrutia bro no. Obepu ni nyina. Fonto awadi nyina obepu. Obepu moto ni nyina egu. Na emprete chlamane de beku. Owie efe dia wo ye wie no. Kwa ye no. Efe no odi be pia watiko. Na my brother, besraw. Di gu wasane no. Kwa nkrofo anya accident. Ba si gu won ase ntimi ba nsre ntimi anya dai. Anye won. Fa obo ade Nyankopon. So ochire nti na okodi aduro dia. Ene mpacho jai na ochire na wura. Yes. Job 22:21. Fa humba urade hoy. Enti nese wotie mi na fa humba urade Nyankopon. Na honjo. Na honye dai. Endo honyo. Yemu na de pa be ma. Yemu na de pa be fra dai. Yemu na de pa be fra ma. Yes. Enti wotie mi na na dwe ya. Me so fa humba Nyankopon. Yes. Fa humba Nyankopon. Yes. E fa won twiri bibi. Da bi. Anya se be you am because what shanu wura. Enti wo get the book of Romans 12:12. Romans 12:12. Okay. Romans. Bible nkasa.
Romans chapter 12 verse 12 to 18. Into about the somewhere. Bible nanga say. Mama moninyi and that's one. It will be biara what team in nana jana pewi ahimachin. Mama moninyi. When no possible when any and that's one. And that's one be mo. Ahuyemo montomo boase. To boase will be biam. Mon kram pai bomara. Ne kura de bam. Empire bomb. Mama wo fi here mu bi. Na ma de ba de. Ahotifo here mu bi. Ahotifo here sua brabo kronkron. Mu nante why? Dan so do ma twetwe nyema bi. Tie Bible. Mo mo ho ye homoden. Na obi ammo awoya sua papa yo. Kwa mo hira wona watamo. No bomo dia chia wona obi tanwa. Ebi pacho entua na mo nko chesi bi pese. Oba dia wan fanse. Amen. Obi adwene no. Amen. Tie Bible. Mo hira ko mo nnome. Na mo ne anigifo ne nyi. Won ya ni anigifo ne nyi. Na mo ne asufo so. Ni asufo so hana ye feli no. Obi tisi bibi ato obi no ni ma asem a. No no dia be odi bosiri he. Obi how no a woni mu dia beba no. Obi kira na edu no. Ti popo ma woni say woni wona esere nsere. Woni wona sunsun. Etu obi asem bi ba be very careful. Yes. Cause woni mu dia Dabi. Woni mu dia. Ye nam yi obi de kura ye nyo. Lamentation 3 dia me dead. 22. Ye Awurade ado ye nti. Ena ye wie san. Enti ne nam o ye ti ase. Ono kura ye. Obi tibi kasa ti se de wi ase nyan den. Ye ne asa wonna. Tibi kasa ti se de wi ase nyan dia. Me patcho brafam brother. Sister. Odofo. Sifam. Medofo. Brafam. Toma warning. The book, the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 9. Okay. 9. The part of verse number 11. Verse 11. You talk about the assembly. Me say me who yes say. We are not Ecclesiastes 8:7. Okay. Okay. So about kasa. Okay. Me say me who yes say. So me say. Owie we ase say. Enya hu harfo de mirketuo. Cha wa adwa Bible na kasa asem no me dedodo. What is you? O say awiase ye wo no. Obi ni ma di chimu asem nti. Enya de owo. Enya hu harfo de mirketuo. I wa di chimu say we are very smart nti. O cha betwa fa so. Enya no manama de no ko. O china bi wo ho a enim domberima dabi. Oh. Enya nyansafo de ne duane. O china bi wo ho no enim enyansafo me so obi ni fridge ni enya egwo mu no. Nya so awu. Onya akom ne kun no dabi. Na kom ne kun no dabi. Ka kom ankon wu da dabi. Enso ni mo kire mo asem nti. Enye hunumufo de ne hunya. Se wonim nyemem hunu nyemem wo ya scientist wo bole nyima wo ya research. Hey. Enye ni bidifo de ne animonyam. Misi wo kire mu no. O kire pesa. Nyima ni bidifo. Ebre ne nkrabia. Ebre ene nkrabia. Atuo mu nyina. Nam try. Dabi. Ye printing press. Dabi. Ase enye mirikatuofo. Enya harfo de ne mirketuo. Mutimi wi ni wo kina. Enya no manama de no ko. Kire bi de dane dabone ma wa. Enye wonim die o ne be ma watimi a balance wo kina. Dabi. Enye nyansafo de ne duane. Ene wo kire bi beto na dabone enye nyansa wo ne be ma balance wo kina. Enye hunumufo de ne animonyam. Ene wo kire bi beba. So wo ye wonderful kasa so ni bibi wo mu no. Wonim de dane ba wo. Dabi. Na ebre ne nkrabia. O se ebre ene nkrabia. Atuo mu nyina pa. Tu ni pe nyina pa. Eti na nam yakopɔ twedi ampo ya wonam doba na zeni meze ya so. Oh yes. Se ofa meso to Ghana na ntene maba wafo. O tu manyo amanyofo nyina afo. Yes. Unua bi kwa ho kyerɛ mu anu adwena ma ho bi. Yes. Do no nko sa wo ho. Yes. What take for fantasy ni fantasy and funky cancer bia nyansa nya dan anim. We are radio presenter kasa nyansa. Yes. How are two obi no yam fa nyimi Dabi. Was woni mo kyerɛ mu asam. Dabi. Woni mu wodi eba. Dabi. Ate. Ti no se ye ni wona wo sunu sumom. Yes. Ti asam bi ba na ti hwe bibi ba pe. Na onam so woni mu wodi anti no. No calm down. Wo nipa no na se pose dem kura no a. No anya botre kakra. Yes. Why you very careful? Wano be pa. Ye be to no. Oba de fa ne senka wo. Amen. Eti tie de Bible ne ka biom. Ecclesiastes mi ko to Ecclesiastes 8. Okay. 8 verse 7. Verse 7. Also obi nim de ebeba. Me na mka kira wo he. Binim de beba wo. Obi nim de besi wo kira. Na se de ebeba no. Na de beba kira no. Han de betumi a. Han de betimi a kire. Han de betimi a kire. Bra. Sister. Ashawo. Woni mra ho so. Black ram for. We wi akakra ye. Yo.
hey gayoyo hey jaise wate wahia che jaise wahia che papa mo ni mra wo so wate mo ni mra wo so no yiri de bia no de bia wo ne wo yire ntokwa adan why am I man kura wo man na so awade azu no just abai wa na 23 say na awade ate dia anyo nkobi serious because papa we ni mu ameka kira Bible say chaba fa kwa no amba so nyina wan firi enye se be produce the obeche ni wan di omudi omani hu ni di omudi omasote oni omo le no su afiri fie o it is ogun say the only ma me kono a ogun say oru so koma be ma bi ayi abono tumi di aware so kira tumi di ntokwa so kira o kira be ko wa kuntokwa motitu ntokwa so kira obra unim de o kira de baba wanyade edian no tuba kwa no obi sabi producer obi afrim papa bi afrim na yere ontimi ntini suyo so onsunu ho so onsuni kuno so onsunu so to say this one finish so because what is papa this work baba bu no kira and wamba say so soon fight no fight number so Obadi awe mantia amen on fa ne senka amen nsem bi koso ofie bi mu o nsem bi koso ofie bi ni nsem bi miso obi tiawade ase sebi ofie awade na se de be kase ade maami waja awade dabi do aye din ana ode ekunu no akata ni susu waja nana ni awoto ba akokora no so to no ontimi mompaye nse obadi so be hunu mobo no ode oyi so ochena pa me maame fo wani mra wo so ate ochena ne yesre bibi firim so obadi so be hunu mobo body awen van sanka omi adwiri ni nani wadomre nani nkwaje da na asem na twadi ampa ya wona meso no topic ni say ochena nya wo dia entifa wo to onyankopon so ochena nya wo dia entifa wo to onyankopon so. And mama quotation with the book of James chapter 4 verses number 13. Okay. And Kasani Yanko. James chapter 4. The part of verse number 13. Kasani Yanko. Also ni pankwa. Na afemue. Mo kese. Mo bi na mo say. Ene na ochena. Ene ni ochena. Ye be ko se ne se. Ye be kwa ani ha. Ya kodi wa fe. We are not Luke chapter 12 verse 25. Okay. Ye kodi wa fe. Ya ton na ya to. Ni ye koto ni abeto. Ne nya mfaso. Na ye be nya mfaso. Na so munim de e be ochena. Timi kikansan we nyina so ochina eyewura mo kwane de en kasa te se ne nkwane yawo dia yefse mu yehowa yiri ho kakira te se wuro se sia na fe na magira na balance na mo akese se mo kese ka kese se yewrade pe se yewurade twa ne nyankwa na bi nyankwa ye be ye na ye akwa na obobom kro na obobo ye na wi so ochina wi na nkro na obobo ye wi so ochina wi no obobo ma if God permit him pien free wanum yes ati utizongo na gobe Ude trazongo na gobe ale ba mu gobe ntumi nka ale ba mu gobe ntumi gobe na to na gobe shortcut inti gobe ude trazongo na gobe ba dia mi yana se yakub trazongo aye gobe but obi wudia na opeso chem se wo na wudi yankopon na de ma no aso no je efe do wo ni ba dia o si yankopon na na mi so achina so gobe no so yankopon na yankopon alba mu gobe o ti be kanu ade so ma meche ozongo hwe salisu aden woni na ho aden na yakubu adesa ya wona me de wono ya o pe gobe do da ya okubu want to gobe na brantia to tiwana ochina bible si woni bi da ba wo dabi nemom anka se wo kase se yewrade pe se yo nyanko popa ni nyankwa na mi nyankwa ye be ye na ye kwa fe do bobo nyema na ba ubeko fe do bobo nyemfa no ono nu se nja na wudwa yes about yam vale senka amen wo mi adwum efetie the book of Luke okay Luke 12:25 faso what's mumu hwan obisa question wa wo gobe wa yo ochina mumu hwan wa wo tomorrow mumu hwan o se mumu hwan no betumi adwinwini di basafa baako ato de tintin so adwindwin na na dwi timi di anadwin odwindwin etimi di se Nyankopon ya wa mamu a betumi adwindwin di basafa baako ato ne tenten so awa adwinim
Na se muntumi nya de kitwa na eti se mpo a. Untimi nyenwene entimi mfa bibi ade bibi a. Ade na mudi nwini de aka ho. Ade na adwenwe de aka ho. Efetie babo. Mo hwe su koko. Ose mo hwe su koko. Sade enyini. Enya adwuma. Enso ento asawa. Ento asawa. Na so bisi mo se. Na so aka che Solomon ni mo nyam nyina mu. Solomon ni mo nyam nyina mu. Wan kasa ne ho se ye mu bia ko. Solomon nya sa nyama ni bida. Eno no so otase sa nyama na we. Yeah. Otase ya mfa no ho se to say me was enkafo it was you know Ecclesiastes chapter 1 verses number 11 was me hwehwe mu a ta 12 na bla so mani mo nyam no obenya sika nya bibia nso no otese anka ni sika mu no ko be hunu da bia de eba da bia osenkafo 1 no papa wo nya sa da bia wa bia de mo wadura apem tie me osenkafo no osenkafo Solomon Israel so hini Jerusalem no di Israel so hini Jerusalem na makoma mi ma se no na kuma pepe mu se me nya sabe bi sa na hwe nya sabe check se waye ye endema wo ye no so nyina se ko pese ko ku ade bia ba bia na ko nyina che ezo kwa wa nya nche nyansa no ko na me wo nyuma wo yo no wi ase nyina se eniema wo wi ase nyina no hwe ni na yehudi eni odadwini hunu adentia e se o trase bumpun ta se dem bi pie na de achia wo dani mu a want to be ntene da de atia ka mu so no want to be nkan wo ya ho hye enye ye no se kai se na wi ase te pa dia anya wudi ma wudi sankafo no se ade nyina yo ti abawa susu chesi mema when kama so aya se bre ochina bia de ade pichi bia wo ba ade chi bia wo be ma wotu ni so sa abadwama kura suro ba de mba senka amen hen wanum tv no try kra ni san wa tu agu ibisa akwase ba de na kola na ya unima ade chi mu asem henia ma wo yo because we need ochina semwa ma mi bi mi si preach wo sunya also oyi makuma oyi mako 12 osi so kola dumie dozen esuafo dumie okum kola dozen kuma esuafo dumie no akum the 12 tribe of Israel osi so nkia kunu ware ye no efedia opeba ne bia bi mba so we sasa asa apromo nyina guade abio sasa obi so frɛ me a ɔno so nkɔma wo die no ɔso osi so yi nwɔtwe ne gu yi no nya ware ɔkɔ nso no ɔba de na dom ɔkonya mamu makomako num ɔso papa metie yi aka baako nem sɛ aka baako sɛn ɔso mo nyina wu ewiase enko straight debida ose kemi wu yanka minimi say nkola yi enum yi amanya yi ombe ebe kona be ka baako a ene nka nson no nwotwe nka manyangu ko anyangu kai bia nanka wompema to mo be den to so mo ko oba de wo obi tishwe be du pempen so bi ko invest na no ati asem boni eni mo kire mu asem you go put it on tretre yan et we sis na we gudi preacher mental debi because onim de o kodi na guo e do no se ko gina de wo di wani ato se ko no mom ntrase no ono mom no bedum pempe so be ko titie kreta no fa wo bo nyakopon na honyo ni no wadom na ne no nkwaje da amen et obi no bet madwene e di pasafa se me pese me yese wo na me yese na this is Ghana for add and subtract. Yadin. Surgery we am well. Okay, so chobadi e maduma. Ko say na me giwe ba na me de we so aba. E de we to an mo da be we be giwe. E de we be come down no me de we say. Sa plans no ye nyina. Ade a chin e pena plans na sesa. Ena nyakopɔ ka kyerɛ yes ɔso ntimi nwinwi because ade akyi a wonim de ɛbɛwo asɛm foforo bi a saa plans no ntimi yɛ dɛ embam ntimi mbam sɛ sika na wobɔdi no wobɛhu ade bɛkye no na woba bi ne ti na ɛkɔyɛ etire ho adwuma efe ntimi ankɔ ankɔyɛ me de kɔhyɛ no so obi ani obetuma dwendwen de pasafa ba ko to ne tinji sama na ye na se muntumi nya ade kitwa ya na ye ntimi nya sa ade ne dia ade na modwinwini ade ntimi no wo pese wo trans wo active se do kyerɛ ya wo dia
Obadi ya wemfa say amen wo mi adwin amen tize wo tie mi a ene no adom re ene no nkwaje me ko commercial break ya kwa ba aleba mu gobe hallelujah amen ya do obadi twedi ampo ya wase amen wado ya wodi adom ye wo ndoba na asire ni mezi adinam yes ene topic odi amaye no odofo so ati nsam topic is watchna enya wodia yes ti fawo bo onyankopon fawo tu onyankopon ochina nye die nti ene sisi yesuru onyankopon okay ochina nye die nti ne se hwe ochina gura na chiri kwan okay ti ne se wutiem na wonfa ochina gura no nim no a can we say there is a creator yes to akma warning say the book of Psalm 14 verse 1 okay ama warning bi Psalm 14 warning ne say dey verse number 1 ano se menka say was odwedwentwie Bible si odwedwentwie and was sit akoma mu say kan na kuma mu say onyankopon bi ni ho eti de mi ken sa odwedwentwie no ono fu so wo kire bi wo kire yeah selontini wase ti so kire bi empa na ni so a my brother you also true you also true yes ochina so true you also true ni wasumbo ti wa bom asum ne wo so abom asum no enhye da anya we bia o so true mo du se wa bom asum edi ochire bi nya de ensi wani so da ochire bi ntwa wo so true da yasam ti na wutie mi a ochire wura ne se mi metufo yes sabrante baba we woni mo ochire mo asam nti unfortunately the book of Proverbs okay 27 verses number 1 27 verse 1 unfortunate wow was unfortunate nya dan wow na wonim de da ba na wonim de da ne ba dan e ba wo it is a dan ko wo da boni di ma wo nua bi a emfa ni agro dabi emfa enjoku emfa nyohuro dabi emfa nye kasantwie dabi because wonim wo de Party. Yeah. Depending watching to Ecclesiastes 9:12 na te Bible. Sanka 4 chapter 9. Bible nkasa. Verse 12. Bible says. Nanso oni penim ne bre. Bible nkasa so oni pa ye wo yi. Ye nim ye bre. Sem pata nyu asaboni Oni pati sa pata. Odapum. Won. Na se obi okoyi nam di asewu no. Onya de net ni gu nsuo no mu. Fishing net no. Apata ni ba mu anadwe ni se ho ye praying ground. Okogina ni. Apata ni gura net ni mu a. Na je ni se ho ye praying ground okogina ni. Eni so betete no adana nchina 1 CD no dobi dokon so ene no mai yo fidiem anoma didi wa fidiem anoma susu wo obu fidie wura kwasia sa no yi pama sa na ochina bi eyi ni pama brebonia eto mpofrim atudi pampo frim wo bra na ni nya dan ena na ho so oh ni penni mo chire mu asam bi eso na mranteni mbaba wa de wo chire jimi obitimi dish obitimi de awai awobra etu so chira awobra na dia we ba ye baji aboso na ye baji no wo enene oji aboso no wo chira no nkan wo but wo de he oba de admo chira no ono he do oba no how when you read the book of Isaiah chapter 56 verse 12 okasa momra ene abrante tri friend na for chale bomba boys mo yi momra me ko fa ensa ba yaba obi o chira na anya de pama no me ko fa ensa ba abrante me ko fa ensa ba ni awe ensaden what the Bible no na sensa mori ni ya ma rensaden na ya rensaden na mrante maba wa babesia ko na se bia babesia ense sinanu a the Bible wakasa momra ene mrante frɛ from yonko me kwa conference ba okwa fa ensaba ni ya rensaden ma rensaden no ochira be yesene no ochira na oni masam no timi di nsawie ni timi twehada yes so ochira be yesene ebebro so pi wobra woni mo chema asemo to mo se nkofo bi ka bi timi nya accident mo pa no but accident sin da dia sinu nkofo no mu na omka na omtimi no ka eni ba hihye bi nya na de ba ka hwe no na boto so piapie hey ka hwe no ento agu card mu no asu afanto na anya ka dabi If one into a good card, I want to tell you, a dear dancer say, oh, me and to a bontoa. What was happened, shall we more into a good camo, and 20 dance, yet no one empty bottle, and go for a failure. I'm free, and no matter I empty.
Amo, we are with the brown mobile, you know, you know what, bottle no mono, and the control one. There's one of you are, you cry a papa. We have bought to the grass, who don't know, so walk off road car. Aquapino. What Raconia Punchia? Body I want for I mean, the Bible one is what saying you would when read the book of Ecclesiastes chapter 7, verse 17 was saying, it tells you do song. Verse 17. Was it a money for someone else? I would tell me now, my money for some and also. My money for someone else. One should ya or Chilby or body and show one show ya obey Quasia and the double brema won't fear no betrasso. Ube bubremo. 1 year later. Other Baquasia. Nakopoya when I'm so my one with the book of Proverbs chapter 16, verse 9. Proverbs 16, 69, verse 9. Babon Casa, Babon Casa. I can say, fortune one, there be that. Dear Babu was only Bakuma and a drilling quack. Hannah Mekaba Banana Rouse, yea, or between planning. Ochina, do obey any? Translate over planning that ye. Would the Bakman a dream Nakwa also Nipan a dream Nakwa. Never did no sissing and among. I give me some. Tell a plan where you know. So. Chenurano and memoir, Chenurana memoir. And fat. Plans ning and fat. Hey! Also Nipan. Oni pakuma and a dream in the may say I'll do this may say my plan may say and may answer I didn't see and so I didn't never mad you all can I day abem on the sister Namo Papa Mensoma do your Bible Proverbs chapter 19 verse 21 I didn't pee and I won't pakumum was it your idea I didn't pee and won't pakumum and the wooden pakumum Nancy already did 20 bedroom so radiating a tune a bed a bedroom and you would get a bedroom it is a baby who planning a gina and you also and a sauce yes and the gina ma or be what baby there is a crater my brother and I give me comfort say or bad you or my and double na zeni Messiah yes see you na chile kwai yes so 5 years so wura no craje nkwa and I give me comfort now amen and I pay me comfort now amen sister what yes no chile wo wura yes what o chile wo wura yes o chile wo wura yes yenka wo chile wie dabi yenka wo chile hunu kwa dabi o chile no wo wura yes eti ubie wanu aka if God permit when you go ma dum o chile ye behia ka ala bam gobe at and transo go enya gobe by shortcut dodo and transo go enya gobe ameria and transo go enya gobe ka dabi omadi ya wemfa sanka amen wo mi adwiri amen ayi obi na kura yen yes obi na kura mi no mi anu to when you read the book of Ecclesiastes okay no Ecclesiastes chapter 10:14 no enna no tie waso akwasia omansam doso omade ba de nsam doso akwasia mansam doso obi asam aba na kwasia aso asem no na kwasia akoke kansam ya na emunum ya abeka no koso kwasia mansam doso onipa nim de areba usu nim de ebeto waso obi asam kan ya eni de beba na chi unim de ebeto umma wachi what why no bet show de beba because maami biko na ne manim say ochire bi eba amoma be ye ajanka na ochire mo nim so papa be frim enkola bi no nim so ochire bi beba amoma da ne hisia unima me ka kirawo eti Bible so obi asamba na wo kan waso ye kwasia okwasia no yes omansam do so obi asamba wo somu a no osunsuan no e kan sa de wo pe so nim de areba enso unim de ba si wo eni de beba na chi unim de ba to won so ne mpo unim wa de ba to ma unim papa wo bia wanu a think twice before you talk yes mind your speech yes hey but mo di na jiri kwa kire papa kase social media na transfer cancer for yahudi obeka e kira sam no yes e kira asam no na obadi amfani sanka amen untimi nkokuru obi just like that untimi nkosopo obi just like that we are young boy amwani mra wo so 60 years boy 17 24 years boy unim wa we ya etu kasa gire unim o kire mu asam yes and nobody na misu tofo amen obese o siesi o kire bi ma yes and no obese o siesi o kire bi papa bi ma no kure nenu wadomre amen nenu nkwaje amen
tie ba mo ne kasa kira ma warning what kwase atwa wo ye kwase amansam doso o mansam bi doso wase bi wa enyu kwasa okwaka da bi onim de reba ezu nim de wo nso ene de beba na chi onim de beba wo nso wachi anante banyi samda so obi di aba no no obi di anam so kwa so wonte banyi sam weda obi di aba no no obi di anam kwa so mo kasa mo nyunu wo muti mama yo sem dimi tiri mama mo jimi too much yetu mu fa mo mfa enti e be ka de mo ye no ho nsama kire mo yes obadi e wan sanka wo mi adwenu nenu wadom le nenu nkwaje na ese wo ya brand na ababa wa unhuru se oyonko eda no da na wo se wo kira anya wo dia the beans o kira anya wo dia ne nu wadomre amen and then on kwaje amen it even kwa adinsa kire mkura no onyekopɔ ma one with the book of 2 Corinthians chapter 6 verse 2 o kan se ebre esem na metie wo nkrofo kan no ebre esem na metie nyankopɔ ana maboa wo hwe enene wadombre enene dan wadombre enene wadombre enene nkwaje da enene nkwaje da yes so by sure one catch me yes ko o kan se ebre esem na metie wo ebre esem enne obi bie no se be de ebre esem ana maboa wo ebre esem na metie nyankopɔ hwe ebre esem na me hwe nyankopɔ enene wadombre o se enne mum enne wadombre enene nkwaje da enne nkwaje da china nka ho onfo chira nka ho ebi Hebrews 3:15 Hebrews 3:15 say o kan se ene na obi su samutemenia enne wo so se wo temenia mom primakuma no chemi me da bone ma ho tie me ne no chire bi oba de aginim enti sa ho amen o chire bi oba de e wo pido bi ma ho amen o chire bi se wo da bone ma wa e ma wo da pa amen ama bu mfume dabi eti onyankopɔ twedian po ye wona mesu tufo e wo the book of Proverbs 16 verse 22 verse 16:22 babo ne nkasa nimde ye nkwaso tire eti se wo tie ni o se nimde ye den e ye nkwaso tire ma de owo de ye nkwaso tire ma de oye den de owo nimde no de owo nimde no no jimufo aso twe o jimifo na so twe no eni won wajimi sam no a wona jimi sam nim hey jimifo na so twe no awo no na jimi sam a wo di the Proverbs 27 be cast match okay 27 verse number 14 was it diotua hima che edi ni kase ehira ne yonko no obebu no nuabo ama no ye bu nuabo eden ama no ade tin ko bu nuabo de ama wo ko 40 social media na msamfu nuabo funa mfaso bi eni so obra odi kasa ne nye wo de kasa no ebra ni nye ye wo bra ye de kasa ye kasa mbi eto obi kra kasa se we de anya hwe ye nyanto obi tumi kasa se no ha ye kwa ho ennem krom na tene maba wani bi ni tetie bi sa dia de bo no susu di mo obi no later na da ni nuaba ye den ama no Psalm 27 verse 14 me ntufu ne etemuani na Awurade so wo ya brant ne wutimi muani na Awurade nyankopon shaw hodin na obunya duru na muani na Awurade so yes sanse wonim adichi mu asem yes ye nim adichi mu asem nti obi na kura adichi ye nti no eno o ka cheme omi no Romans chapter 8 verse 28 sana bible ka kire wo yes Romans bia wasnete kwa verse 28 verse 28 wasna ye nim say me okwa ba minim perfect wona wodo nyankopon no wona wodo onyankopon di nyina edi boa won wona wodo nyankopon adi nyina edi boa won ma no wie won yie adi nyina edi boa ma ni wie won yie na adi die na to aso wona wonam ntrim boso wona wonam ni trim boso afre won no se won send ba ni suban so no yes wona obu ni trim afre won yes so yeren na wona ohunu won esie no we yi won ato won so se won send ba ni suban na wa ni mo nyampi mu abakan etime saw bi tufo ne na no adomre fa wo bo oba ade yes na fan do ba mezi aso nya fa wodi okre na Proverbs abeka sma 24 verses 14 no what is how na bunyansa eti sana bu ya branti abudan nyansa fa respect ma nyansa ema okra e ba cho me kase fa respect ma nyansa enya me na wo be ama mi o bu dwine okra no what yes
ate nyasa one day sana bunyansa ma okra bunyansa ma okra se uhunu a na se udi mi ka uhunu a eso akatua beba da akatua beba daache na wari ntwa wani da so ne ntwene ye ntwa wani da so ntwene da enam se wotimi a prepare ni ye yes obade ma dum ochena awo kwa obade ma dum a na de mpa modi abrabo kronkron na tia oma wo daache yes na utwa so aba wode ebe mu utwa so aba we oye we babu wose wo kan twa so a wose uhunu a eso akatua beba da eso akatua beba daache na wari ntwa wani da so ne ntwene ntwa wani da so ntwene da yes aya no atie hu kronkron kakra so de bia niam bi onya ochara nya wo de nti onya biwa no obade admo ochena emma onyankopɔ hu ni say so ochana be wo da boni krampa ma wa otimi prepare ni o the book of Psalm 32 yes Psalm 32 verse 8 verse 8 Bible ngasa me bia wa dwirim o si eba ne sa no a onya kas obade admo ochena ye be hia obade me pamcho obade admo ochena maame na oda hospital na oni mo obade ya adom a oni mo onyankopɔ ye madom a Yesu ye madom a Messiah ye madom a oni mbika oda ya dem paso a wo bre nyina no wo be sa se ochena mo fa mo mi fufuo still so odi a cha hwe fufuo what do you tell you for actually crying? Like I would die at Sabia and you pass a cow was oh about the Amaduma or Chinabadi at Mumremi realize Subtakra. Bible said Banasana will test out the hospital. Maybe what you will be what you Macho Quaya Befas or Macho Quaya Befas. Many Babaso, many bad Babaso, many Babaso. Munyasa upon call, Munyata upon qua, and then from Ponko on Monday, Pompo Munimansa, in another kind of Homa, a from Ponko, and yet two upon Conwa, Poncon horse now to Sono, yet our man no, yeah, and yet home, and I see a best word Ginani action. Nanka oron temel that be never pass a new pass yes sir ye do kasachra yes don't do this don't go here e kasachra o chana wodi kasam no nyaka obadi adu chire be ka for da wodi na about him me kra ma kan so me nko asanka I'm fancy ti on tonton no kasachra body when Vanessa come. Amen. Well, so for being two ways. I know your church, Papa. What's it? Obey be what you back as a home match. When you read the book of the book of Romans chapter 8:14. Okay. Romans chapter 8 verse 14. What's been say? Osna dodua. Onyankopon kan wo. Onyankopon hu ye den. E kan wo no. Onyankopon kan wo. Won onyankopon ma. Wo onyankopon ba sa be no abeboti nya bra bonti nam kunkun ye no. E fe hu mu kan. Yes. Unya tinka bi. Yes. Yay! Obadi when Vanessa Amen. Unya tinka bi. Yes. Do confess Thessalonica chapter 1. What the bonnet tremu a bonnet him count that. Bonnet a bit dum. First Thessalonica chapter 5 verse 19. 5:19. Was a moon no. Eti men dum na tiumu no. Yes. Men dum no tom. Enum Men no. Eti na obi di bonnet dum na fei be wi eche no. Oyi wo to na mo bibi nkan. Ontere. Akoso thread. Bin count. Obadi when Vanessa come. Amen. Nenu adom. Amen. Nenu kwaji. Amen. A brother son. Ubetimi afrem sabri. Ami atwetwem komo. Me se twedi ampoye wo so behunu mobo. Amen. Na obemu ate asempe yasa. Amen. Ye ni mo kyena semuti. Ene ye ho bata jobo so ba sase. Ye kwotwere wo kyena wura. Yes. Se obi ne kuro kyena nim. Ye nam wei enye ne kontu wo kyena. Obi ni be si. Obi ni de be si. Ye de won show bad answer with the book of Lamentation chapter 3 verse 22. 3. Abonengasa. Verse 22 no. Abonengasa. Hey, Awurade ado yenti. Ye ase nya ho odi o. Awurade ado yenti. Awurade ado yenti. Ene ye wie sa. Na ne mobro hono no. Na ne mobro hono. Etuo ntwae. Etuo ntwa maame. Etuo ntwa maawo. Eti kofa. Eya foforo da no fa. Koso na de bia yeden. Eya foforo da no fa. Da no pa. Anopa bia huma hu adechim foforo. Adechim bia mahu. Enam se wodi adechim ni hye ni wura nsa no. Na o mada na yeda foforo ma. Obi se otwadi ampo Nyankopɔ ya wo se. O humi nu mienu mo. Na o me yehunu adepa. O me yehunu dapa. O me yehunu dapa. O me yehunu dapa. Read the Bible. What's the anunti mi si mi krase? Enti ne kacha wo krase. Awurade ni mi chefa. Awurade ni mi chefa. Enunti. Na mani da so. Hello Pacho di baby akasa free. Hello. Shalom, Papa. Yahweh shalom. Pacho di baby akasa free. Rasta 1414. Meet you. Papa, Awurade shira.
asem na odi abe de papa so ne musu do papa ya di for be bree e ka se ya sebo papa se ni pampo ko ejuma supo na big up one ko ejuma kra na it me we di as they say when seek permission. Very good. Papa shempe do aya kasa seek permission from the creator. Oh papa and there or the phobic initial we boy say obwade ya de betina obwade pa na say beji adiwe abrawan to dana che obwade nsa ade betina na e say the phone wu oh papa and it me sum dai papa it me sum dai hu de bi si dachi eso na yedidi ba ye nto dana nse obwade nsa papa you do na that's na basa papa the topic is here papa what is here emphasis dama what is here so ba assassin do ba me say bye bye you know see the book of Psalms 146 verses number 3 Okay. akwada sam no kai tie bible Psalm 146. tie obi te Verse number 3. obi te wa twiri nipa tie bible Yento abode asem. bible nkasa Ekinkan se. wase dia yi Wase mumfa mu nto ahemfo. fa mu nto nipa na ahemfo so Ana onipa ba. ana nipa ba Enkwagye bi ni mu so. enkwagye bi ni mu so Honhom friko. daw ni honhom friko Osani kodotie. san kodotiem Danwara. Ni trimo boy no. trimo bo fa ho Ayira. hello pacho di me kasa free pacho fm Isaac baba shalom ya wa shala se kasa free pacho me kasa free about it chala ba di fo nyina what is your baby amen said the all the bible ni o di church amen ya na ye on free ye on so enti na ye on ne se na ye na ti wa bra wo na se na ye kasa ti de owo bi do ni unye ti mo de e da wa se the all the bible no church se na be ya e be on se na e be na ti wa bra bom o wa de shira o shira so mami hello pacho di me kasa free Pacho sa ya wa pacho di me kasa free pacho me kasa si antiko papa pacho ba ni mo nyo pesi amen papa ba di enyo ma fra di no ma amen papa pacho no ni ceremony ye fere rama papa pacho na me no monsa ki on tira paso ana ba che ma je ye de pa amen papa ba di enshira insurance enemi ti e tanya meni ni ha be chai amen on sami mi aman ke think tana mi wo mu ono ba ya me no kra ba wa sorry wow e ba ne ba wa sorry e me ba no so twen me no de mi ya ba na ba kra entino ti am ti me ma a be she mi yente papa ba di tra ba di shi na ka me so me ne wan obo ka jeme ba di a jeme amen e sanu ni ama enye ni mi kun topa ya ko topa nti mo asida so ntira no mama be wu na nanda ma si sanye meni apo ba di enshira emphasis da mo ba di shall be also hello pacho di me be kasa free duma yesi enkoye na mo na mo she hello pacho di me be kasa free Sabbath. Pacho make us free Asante region. With you, Udi. Hello. Yakse. Pacho make us free Nyakwase. With you. Nyakwase Asante region. Pacho tie ben tie on TV ni tie fa phone so ai. Okay. Kasa. I can't pass a mechanic. Why? The friends say, "Watchna asama wokan." No kwase mpa. Papa, as I say, you penny for the case as in we. Kitchen, I am on your 7. Papa, once the obedient dear, Mahama wo position, or can say, or buy a clear for, or Obama, you cook. He got some up to Japan. No, effort now. That's it. Papa, what it in ye? Papa, what it is you? You know, him say, Abano, Obinia, Amano, Abe Tanena, come this and Wonka. Okay. And I said, Dora, a Dora, no, Abe Pija, Wonka. Okay.
If Papa, me the American say, me say yen shit watching Jimmy Jipa, watching na hotrasa. Debbie watching na hotrasa, and now hotrasa. Debbie watching. We are simwa. Obadi enshabebre, why are you obadi enshabebre? Utise ama yo for the sia no mudi. Bisrawo, miniam koko for bisrawo munyabotre na any first year. Why? Munyabotre. Okobi nanse na mehwe we bi no bi bodia oni koko fom and our man panyin na de munyai. Munyai first year, unim de next year obadi ya adomo ebeba. Ubodia said next year say oye no kotum kese ma na oji a unim so oji nuaba ko fie. Mesaya no manya apoteka kra. Say ni third year and the fourth year na o ka bibisa. Me pese me kwakaka sembia. Yenya apotre ade nyinam yenya apotre 12 Romans 12 na ma wo ni nya apotre nya apotre. Yes. Mu yenya mama mwani ni enida suom ahoye mo so mo ntomo bo ase bibia mo ye dan ye tua bo ase ye gobodia o we Ghana for pedia mondo. Hello bacho di ni ba ya gaza free. Hello papa bacho shalom. Ya wa shalom. Papa bacho board in your friend is an abu make a free station ngwa. Zabu midio. Ese ami ko wa so ni bi papa wa sakira me. Ami. Mi pompa mi sigana for obi o wa sun on tie. Ami. Yo wa eni on huna de so board de kasakira ni mba free papa mu. Ami. Board de kasafri is the voice of Yahweh. Yahweh ni na kasafri mu papa. Ami. But who kasa mi ti hodina mi shoba papa me say na mi gangaria papa. Papa na mi ti jayo na mi kwa sorry. Na mi kwa sorry. Mami kwa sorry. Enso na mi gangaria. Asa menga mbaja mi o zenabu. Wa hudi dada. Na mi papa na mi ni suba ba ko ye say adwaman am ya number 1 papa. Obadi. Club teacher beach papa. What some I thought one day na me type you ba me said I'm from Asia now. One day me see them area now who preach papa. Sami solio maintenance asami kwa mi say papa maintenance yo me dem me ankata me kwa na me say dem so me wu mi wu say Holy Spirit of now kasa fe dwama so papa dwama me wu mi wu say yes enne matia sachra avoy so I say we dey munya say ankro bi sami say me sister bi sami say na ba ni say na ma sachra preku pesa ana me da papa ya mama Ami. Papa umbrengu ye. Mati. Umbrengu da. Ami. Wa ona o wa sunu be tie. Ona o we ni be hu say ya we na di wu ye adwuma. Ami. Papa umbrengu ye ko so ye adwuma no ni si ni obo ade enhiro papa. Ami. Papa go to the ma ka tira ya we say na bu si order na say my yira. Wa shisha me hu me. Obo ade enhiro papa. Bye. Obadi enshira bebre. Adwuma wani asi amayo. Ai. Ye mehu. Ohun den. Adwuma wani asi amayo. Na musu munko wiasa fa na nyanka sampancha abode no. No si yankwa ne dia ya. Now by the book of Acts chapter 1 verse number 8. Obadi huma me pacho me ni and tell me nidi kra wo me preaching no matimi akwa gum crofon so obi na so me bia bebre jeja sorry so me preaching kini say dan everybody am sa call back yeah papa Who small be so on me chasing now what tell me cran. Oh, chat baby walk around now. What tell me preaching? Ya Kenya no na. What ya better baby? What? What? What no you being free one time. Listen,
Bible no minko. Acts chapter 1 verse 8. Ye Bible. Nemo so Nkuku ba yenso a. Munya hoden. Dabi osi dabi ye be munua. Mubenya hoden. Nkuku ba yenso be den. Mubenya hoden. Ye be hye nkom se nkrofo be wu. Mubenya hoden. Ye di be kum nkrofo. Mubenya hoden. Ye di be di ewu. Mubenya hoden. Ye di be trete nkrofo. Mubenya hoden. Dabi osi nkuku ba yenso ye be nya hoden. Na moye madansefo. Ye be de ba de. Dansefo. Ye be di adanse. Jerusalem. Any Judea. Enti Jerusalem for the start to amadi afiri ho. Any Judea. Any Samaria. Any basi ko Samaria. Adi akopi asase no ho. Asase no wa na baton no mudi bae na. Me so be dia no mudi ahya mensa. Eno no. Obadi amani sanka. Amen. Omi adwini mu. Amen. Awade ni fa nkase no. Yankop mesi Yankopon mebre ayira. Oh, hello patroni be akasa free. Hello, Apostle. Yes sir. What is it? On chance ba me. Panyo kesi. Amen. Obo man, dinina. That's it. Aka ayo nka ye ni be nka mo. Sembia tek. Bia yes solia. Na ze o ad. Ye ni mi se obi na de obo yi ban. When you may want some there. Baby, as I say, as I say, you didn't have a body. Yeah. At the baby, as they ready as then and man. Yeah. They say almost the same one. They say, that's the book. You will be in a door because when you come out of the that's what the other is at that scene. What is that? Amen. He could die at the say, oh, fool. I'm sorry, he said, Tiasifuo. Nami to me, who say, oh, be never me who buy. Asina sumione ina mimfanko. Emma minisuna matunyu makase. Dima funya mie wasideni. Emma minisuna matunyu makase. Akama funya mie wasideni. Yedi abo. Ipenyina mumrama yenda everybody asio mumrama yansha ni diye ni monyam ni tumini na dum ni mobro unti mumrama yambutun kutun sorry wo everybody anymore asida seno Hello patroni me be akasa free. Hello papa. Nya sorry ti set asefo. Hello papa Majo. Meju so. Papa ba so me kasa free asantemanfo. Chia asantemanfo nyina. Papa obi ahụ ya pa. Papa nyankopɔ nsira o na asempa a wode abrɛ. Amen. Oba de nyankopɔ nsira o. Amen. O se o Ghana-fo ɔman nyina hu sɛ ɔkyena enye de obi a ɔhwɛ ɔkyena so. Ɔre ne oba de nyankopɔ. Very good. Ye fa ye ho to no so. Very good. Eti abrabo ye ni die be sikyina. Dabi. Ye fa ye ho to Awurade so no ntutu ya na mu no hwe ya kwan so ye. Ye mu abrabo e se ne fata. Na ne asofo bi ehihye konhunu enoma bi ense fata na mahu dross kala ye sei. Ta no mani nyina hu hia ye ka asempa no. Ne oba de nyakopo ahye. Papa nyankopon hira o nsema da bia o de som Ghana fo oba de nyankopon hira o nsema a wo ka kire se o nyankopon wo sira e wo so na nsema a wo ka no ama me first papa na me obi a me ya akwabone na feel last year me tie wo nsem no papa ma fa futuo na asesa ma brabon so papa me na no me frɛ a me ka se first na me mu ade na me akwabone ma me soma me kura me nko edidi atemba sabasa na papa me feel se me tie no oba de nam so ama masesa oba de nyankopon hira oba de nyankopon hira na koso anya akukuduro na wona wotrete wo nyina no omani nyina begu ase omani nyina betakra no maba asori na wo year off oba de hira me free. Hello patroni me akasa free. Papa shalom. Yahweh shalom. Papa shalom. Oba di adumo. Oba di aso. Papa shalom. Me free bremai kumasi. Bremai fo nyina. Oh, bremai for vete papa.
Papa, na de what you for about the shop, my family, dear friend. Papa, and I'm pay a cassa, young fan, yeah, about dear memory. Me, I'm a mammy. Nini abema onene irinya akasa kakra asimo akacha ni se wo ya me wa show o ka sama na penumre na papa na wu papa ebe so mo na papa na stream ti me woni se nko ma oba de be ma nke bia nka ma ne sa ampa papa oba de be wa bie ya ni oba de nsra opa oba de funny crazy ai enkrabia munsam doso papa hwe yanko Proverbs chapter 18 Proverbs 18 verse 21 owoni nkwa awo techemansam na de odono no odinaba aw techema no odi beka no sans na okay the book of Isaac so Isaac chapter 24 verses number 15 yanko and 8 yanko Isaac chapter 24 18 verse number 18 Isaac 24 18 kasami chiro man no pa and na obi timi ka sama no pa se na Awurade kan hai miri wu anwum edu anwumre no a wawu otimi no obi din komo no anajo ade ba cheni yesu oni ho my brother, it will count the book of Ecclesiastes now. No account was so much of the book of Ecclesiastes chapter 9. Yanko Brennan Krabia. Oh, second chapter 9. Verse 11. Verse 11. Me say who we are say. So much who we are say. And ya who har for the mercato. Debio. And ya no manama de doko. Debio. And ya sa for the jani. Debio. And you move for the hunya. And you the for the and munyam. Debi. A Brennan Krabia. Brennan Krabia. A 2 na pe. 20 penny na. Says one. Ecclesiastes says one. Oh, second chapter 6. Bible. Verse number 1. Quotation for money flow. O say money be ho. Me hu no wiase. A dos nipa so. E ya na nsem bi dos nipa so. Obi a onyankopon amanya hunya. Obi a nyankopon hye dama na hunya. Eni ade dodo. Eni munyam. Na de eye ne kra akono biara emo no. Obenwu obi na de eye ne kra akono ko emfun. Je se ehia no. Nanso onyankopon amane kwaye ni bi. Je se obekom na onwa. Enye be japa dia wo bi enye wo kirem. But yes what da wa nyene. Oh, I'm sorry. Onyankopon amane kwaye ni bi. Ejapade ope nyina. Ona ne bi no die. Na obi abedi ade no obefa. Ye de Yehudi ne ayade. Ntina ya yomba no are very careful. Very careful. No one can yema bi na nkofa kesa ma. If ebra ni pe be di de no. We to so prepare ye. Ka be di de. U be di de. When you better no. Na ededie no afiri wonsa. We prepare so obesi dan. Onko dan ni. Aw. With me to brand new car. Send wakoto ni wabesio. Serious. Brand new car. Oni sebe kunu a kotra chanchama no. Yes. Oni sebe kunu a kotra chanchama no. Nokrema. Tie bia no kasa. Me enhwe kasa yi. Papa. Ntonyo po kasa bi onam doba onam ye friend say ye nua panyi ye nana David so e kasa bi wo Psalm 25 verses number 12. Psalm 25. It is sure nyankopon. Verse number 12. Nantina kwan Oni be bi no so awurade no. Oni be bi o so awurade no. Be kire no kwan on fa so. Oman ke kansem bi sa. Obacha kwan a be fa so. O ka be tena papam. Kra tena papam. Na sifo anya asase so tena. Oh no, hallelujah. Amen. Ochira nya wo dia wate. Dabi. Fa ho bo ade. Yes. Obi na ye ochira wura. Yes. Ono wadanse na media akire wono. Hello, Mpacho, we didn't be a free. Apostle. Yes, sir. I didn't know what. General, meet you. Shalom. Yahweh, shalom. We just say, what they can to me now more than so. Amen. Or John Traverse, my 34. The young body of Lampa. A dynamic one. Yeah. What is it out? And now, 24, a pastor's video. Pastor Minson. There are no Cassie. Almost on doing 2 more than 30. Apostle, I'm saying, I should be a bit more. I have Papa doing. That's what framing. For you, baby, I say, I think say, Queer Bishop, and if you couldn't say one of us right now. The original of one family. Now they all can't, when Apostle quite much, but you will be able to send a couple of us already. Men are saying they're quite upon a day while you're
watena se adwen wo bi da wi aso bae bodi bia mi hu bia me na watena no amen nta po so ba di nsrawo e di ni mo de wo ye de oba de na mo so wo ye nte me ka chen so we de so di won ketwa we di won ketwa we yi ga ta chashi na wo do ne bi hu de ko so a e kunhia mu atonement ene pa so ba na ade me de ko so na wa no de obetawo du aha nto oba di nsrawo Omo adu mo ko so anye kesi. Jeno wa beda wase. Oba de nshira onye wa kuma so ade ma. Hello mpacho di me bia kasa free. Hello papa shalom shalom. Yeah, shalom. Aha, nto oba di nsrawo. Hello papa shalom shalom. Yeah, shalom. Hello shalom shalom. Mpacho men tie on wo TV ni so why. Tie phone no so why. Emission is a thing we be see. Semishana semikakaya Emami yamushishimi Nifrine ya nesese misiesi miu Mache Yesu Orifa Nimako Namashe mafiri yasi Niame amamebu Otemwafu Yesu Kristo no Oribo obebu yasiati Papa ya wenshira wunye yembre prophet una woka ebem usha ejina Edifo ya mutata wudi papa ja omu ya torofo edifo komshafa torofo ni kwa konsafu sada bible kazo omu ya konsafu enya una kukayo wunye printing press Papa ya wenshira wo me say omo chichira ebesam omo bopo ebeda na omo amoso omo dina to no mo hihye yin no ma shapa omo bia no enye ye da kodie bere be sore se na Isaiah 54:17 kan no akodie bere be sore tie o eri nye na tachire ma pira nso be sore tie o wo ya swam Isaiah ni tim ye bunu fo e wo Isaiah na sore tim papa unkwanso wate unkwanso omani e champo se unkwanso onyankroma so fo mo sore tie obiara no unkwa eso de sira na obo ade de ama wonti omani brewo hwa asem no kasa na asem ne ba ya mfanso mo to mo ntro mo ya mfanso mo no mo ko kezi ni banku bi nton no mo ja wo life ma ya mfanso na nso mo na nso mo petua no mo tamasem na bombo ebe amikaze wo kasa chaba yimba wo kasa je ti bonko so fo me se obi o ti bonko so papa ade tan ya show mi za ya chiro mo obo ade ya chiro mo se yenko ya grada na obo ade ya chiro mo se bulldog o kan kwase asem adudi nchesem se ya show mi za ya fu ende obo ade ya chiro mo na so obo ade ya bo achibe ya chiro mo se yenko ya grada o ma tro ni biru no o mo yanko konsafo o mo ya trofo na ntuchucho phone me say satret no mo ba enye ade biro ma ye wo humu no ntino abe no mo kan ko humu na wona physical no mo trete me say ombebre o mo to be de ba ko she wasa na ego mu gari mu ania de wasa ego mu gari mu say tongo nde so mu do mu ye o mu di fa na o di afa ntama o mu do mu ye nto mu do mu ye me say wona ya so ma wo ye genuinely Apostle Emeritus Doctor mu doctor when is asempaka mu doctor we are 2 ma je 3 je 4 je 5 me say we chini we ni apart from obaya ya we chini we no bia ni bebia Apostle Doctor Emeritus Oku Ajima Flemo Oku Ajima which is Bible decoder Bible dynamic Bible Emeritus. But I was you. Hello, Pacho, did you have a free? Father Miguel, my 3 years, she was so much you 3 of you. And I was a master when you want. Hello, Pacho, did you have a free? Yes, sir. Mentu nkayo wadama. Okunie. Ase mpani ni ngwa gisuma ba ovie. Akwa de ya wenshirawo. Amen. Yemu bi enyawa yenshia wanka yanyira. Aba ni na mwanshia no anyamia. Na papa.
Me kura de nkomje no me de no to so amaten bia na ese fear and panic. As a time bia na hu ahia me so. Ba injian ko bo ade so onam oso akasa kire no me yi sai hu ni nyina ye den. Afi me mu. Da bia me ka se usuro bone. Na se oso ya we yi a. Obebo ho ban. Emfa ho nto nkomje so. So ni ye na ya we ni me ma o. Na papa obo de nso ro kwete se pa na wa boss no. James 14 to 16 hono. That bia some me can say Okyena mekwa ha Okyena anya wo dia na wo dia wa ho some play ekwate hwie de me kan say o ka say obi aka say me kwa ba be say me ya obi bi na no ka say Okyena mekwa papa na me ma hye me because Okyena anya wo dia ya adom ya sa wo hye ya wa bufu kra na so Okyena na ye wan ka sa wo dia betimi dia ye bibi ya adom ne kitae obo de nhira so nam so ebie ye ni ame hu adifo atrofo baba Thursday no me frey Tuesday me frey amenya ya me ya pa na asama na wo kase enka by election no mu ntwem no na eto makoma so pa se papa obo ade na mo so kasa na senka o mampani betie pa mabemu fo de o na sifo matie de o kana komen so obo ade na mo so kasa pa nka so vie beba akire se tia wakura na papa nka wacha no wacha ni tia wakura akire se enya ka ebo bebre ebe ya ho to kura because party na ni pa to forma na say ono na o say adi ni jina so papa nanka ye tia wanka se ka atwe no boje hwiegu bia ni ba bia obo de nhira wase e ma wo ho ase me member Emma who send me a member. What is show? So now was sacra movie. A family anti dynamic as I show my estate. Metia was all form of count when any above form of so I say. Or what didn't show Bibiara? I had yes work above for so my son. It will be a shot. And I'm a new gumi in a sen. 0242327172. Sabbox and I'm a one could be out of gloves as Shaminsa. Some messing ko Holland. I mean, ko Brimo Bruni be in Yiska Midi Ghana. And no cap can crown up for that. Having to be strawberry, it will be a shot, and I'm going to be better. About the shot one now. I saw Yasane. Yet me in San Panaba. I mean, a young crowford. Also, family, I was so I don't know. Slow Sonias, I see what I say. When Shramo on a double museum. Amen. No more in NCE. Amen. Na onfa dan kwaso nkan asem ni mu do china dia unfortunately wa ho obi nim adichi mu asem enne na ye wo dia ti odin kwaje kromo se enne ni wato mre enne no kwaje da watibi di nkwaje na wo mu no akukura dana wunyi osiesie da bama Sloba de say, oh, mobo. Na ensem ye pie fi wonu na say de o hawo ni musuo bi abrewa. Efe no wate. Onso sanwa no. No moa. Na wan koka tomorrow ya mfa ba mo. O tomorrow tifie o moro tifie no di nsamfo. So ko tu. Tinadue ne say, e betime tu na any time. Koso ni fie ru a grudge. If you are young, be fear one or say tomorrow. You be shiano. Or pay fini them pen as one as into me. But they are baby born. More I born you. So they are babon. Saka kwano to be an okase if God permit tomorrow. Anka more be say if God permit you know. Enka tomorrow. But oka tomorrow kakeno. More fool say. See fear running a day into no. But the abacobon trip. Mula I am from so. A similar since occur tomorrow. Only so from Osoro. Until we are Cremonina with his own by Jai Gobe Gobeno. Lebam Gobe Albam Gobe. Okay. Jai Gobe Gobeno.
Tio, Abrante, Santini, or Chini, Abrante, Obia, one. Hey, Nabe sharp boys, boy, but teacher Moro, you go crush. I did bet you like carbon. A crushing. So we go crush. Hello, but you did maybe I got free. Young family. I mean, I know Casapa. That's it. I want to have Kwame Chevatin. I'm with you. Patrimonia to my show. That's it. Patro Wanama. The Kai, you might possible. Don't travel 34 the Kai on there. Yes, I pass a car on Yes, Don't 334. Dina go pass man no. O Kenya go pass am. Additional. Patro Apostle Paul. That's I can say me. Oh, at 1821. Come Apostle. 1821. What's it? Na okra won say. Se onyankopon pa. Mesa ma ba mo nchembium. Yo, I come last one. I was way out there. I was about Omo theater we dey na I can say mo me pacho competition omuti Isaiah 41 verse 11. Pacho come Apostle. Yes, 41 verse 11. What is here? One wombu afuo nyina eni bewu na wasopa na nipa woni wo enya no be yesede wonye hwe na wayira Apostle na kupon shirawo nipa bu ka be Martin na ga just zinka hello Jamati why are the word is be ai o as said ya Paul the okra anuanum tie said ya Paul kan no a na omu nyina nim sa asem we yo o se de was no kra won say onyankopon pe a se onyankopon pa mesama ba mu nchembio ikona ye nyankopon pa ai open wo wura o hello Pacho din baby agaza free. Hello Pacho FM Pata free. Asante Nzima asante. Chenzima all the area for you. Fine Pacho. Hey Apostle. Yes sir. Ya menshira o pa. Na ya kawo semsi ya notification ni so na so okay then you kasa eko wo amayefo no hono ni nyamani obi se ya me juze ana me kan o majini se ka umenya kwan na o mai na me mo kwan ya da no kwani nka talment wan ka tanka wono aposo ngeze uko na uko prikiangasa nze me huse Ibia tata mu yo mu nya ne bio. Na wasem na wo ka no oman no yie ni ne nyame asuma wonti. Uka na senka obetia. Wo dem ga na ye oman mu mamu a eye mamu pa. Wo nyame bi a hye wo sase. Obia tia nka oman ga na nka hawni. Ebe na no asema esi ye sebi na bi muti. The media so Eddie by your policy. Yes, so I am so we. It is as a more radio. So let me tell you, now my gun and the dear part of the high. As some possessors, young Pebina and the man, oh, no, what be a Obinima. Sebi, Omo Aquaja, Omano, Mobusia, Doma, Moshe, Omo, Maka. Now we will take the look of your ready. And she was family. Anyway, I apologize. Okay, now you dear. Only a crowd who can't ask me. You know, who never to way baby yet. Rough young boy. Eh? Young gay. Apostle says, "Seven, you're not sure." And then you're not sure you're full out. You're not do too much or woo. You're not sure what you're new, mammy. I'll move. You're going to do too. Seven. Omefuma owu ma o my Ghana ni biase for name na ogbon shiraw
Me bet you was so la fa de yeduma ma bra wo bre no no ba fa me was body show yeah wo fa ni me nya gross how shem kofo bi yo boys bi video say na kofo ma dwemi she masa montumbo boys montumbo why montumbo o pre wonye ma bi awo obi dirim ni pa betimi ababa ba no kra no ba ya pe the first month the second month pepepe uninkwa Slow. Hello. Yankwa manani. Me da wasipa. Sawa bomi ho ban. Very good. The free matter for sim. The semi kodana dona. Dai boni susuo. Arewo ni misio. Etumi for me. Na se wa mami. Na wa tabakasi angata miswa. Adie bechi misemio. Tubinim adichimu sem. No dear. Oda seni biara ni mo ni pe. So where you? Missy na adie bechi semio. Oh, anybody, Abuafo a omubua mo na papa din sempa abre wiase no ya wo nhira sa Abuafo na obade ya wo nhira obade ya wakoa ne na kenkanfo pastor J pastor Mensa living ya wo asafo meyi na eni obi biara otie nkwaje hyemi apostles ade we ya wo what the preacher aba kansem o adichimu sem papa wa ba kansem papa adichimusem remember me baba na Italy also ko Ghana ba ko me ko Ghana bo ko mbebi oh ni pe bebre kra so papa o mo kwa o mo mbebi o baba asembi si wo Italy na me dia chiro nyum bi da ho na ko meto wo platform e a chiro si obi price orokọ aba na wanse ambebi ni o waso no ontie na obade wakoa akache wiase ofa de ball bra ebe yamon fise wachiranya odia ne mu nyama nya odia ne wakra ne nya odia nti sede awurade akọ akache oni obade aduma echina mekọ se ni se obade aduma echina mekọ adwuma obade aduma echina mekọ asọrọ ti se o kodano se yawa ma wan sore a mana o kumisa no yawa ko a obade wo nhira oba brothers in Germany tia Germany fo nyina obade nhira bebre be teaching from 2019 na me trans na me cans e kanya me si en kanya me e obade sabre no fe bi ma be fe bi ma ba ti sadia e fe no mo na be ka wa system bi na e fe di o ma to amanya fa ba bi kra e obade hu ma mo bo so you say or can you say yeah right there so blending some style because your system man shall move yeah obade hu ma mo bo hello Pacho di ba bi aka free Kwanjiman, shalom. Yahweh shalom. Na dobo ade ase ne wasempa na wodi abre. Amen. Esa asam no nitipo no ejina James chapter 4 verse 13-14. Ampa ejuma mu mepon a mekra mo so obo ade ya adomo a ade panchi o. Ampa obo ade asma wampa. Me da se. Me paucho me video bi TikTok Arab Islamic scholar bi na wo o ka say one Muslims omo nkan wo ba bi say Israel fo nyame no ono a na ye Arab fo nyame na senia wo ka ni nie we Muslims we never claim that Allah is Yahweh. We never claim that Allah is Yahweh.
enti Muslims mpanifo no Saudi Arabia ni Kuwait ni Iran mpanifo no munim say Allah is not Yahweh esno Hebrew for nyankopon na Israel for nyankopon no mfe no Yahweh no ena esno Arabian God and the God of Islam no omunim say enye Yahweh ono ane Allah we baza menka say menjira ubetnya say minim scholars ni bia omo nso so beka say Yahweh ono ane also friend Allah entino said ya Christopher mu no ya won krofo bi sisei e bi sisei no sa na abenya bi o Islam mu entino ese wadama so say esono nyankopon a nye Allah ni nyankopon de manu a da obehia Yahweh no when the boss say that's the reason when dear me see yen toto niam bebre ntungu na fi yen go straight oba ade adon who is a creator there is a creator obi na bo wiase etinu oba ade adon etwe bibi atia inko kanya mina we na wanye obi se Awurade ne kura no emesre na dwen se jama Awurade ni international name wanya Japan wanya titwi hu na wujimi wanya Japan se wanya ncheche bi chirama aji se Awurade international name oh David Uchi babu de kura wo yoke the other translate here for Yohana Kristara ya be sreka ke kura yes so say asa sabi bread ya sa my friend say we fear with 4 person over here wo no munya kwa anyo mo so akoto moto no ma jawo mi se moto na ne be ku amo ha wo bi mo ya on se bi wonu wa obi kasa ye aye hu David we di pano emfa mo ha onum kra hello pacho di na bi akasa free Pastor Mensa Apostle Asante eda obo ade ase amen enne enchireshana eba no mene mabusuafo nyina osia TV ho a ye hwemo me fro free Ganta Liberia obo ade emoa Liberia fo nyina Apostle omo nyina onka mo ho wade ade pa moye na mama yen so enne nsempane edu Liberia memu ishira na yedema munyina obade moamu na monka yen so ewo Liberia ha obade adom dakro obade dem baba na mabetwa so amen da CP investment body na make us say wadi inshallah nda wase obade inshallah Liberia fo nyina ya we inshallah Liberia fo nyina hello Some papa to the minting the debia madam Obama ya mekade anya sasa bon some difusu bon samana bon anya the bon nimpa bon obaka modu obaka apostle Dr. Philemon Okun Adjimanodun mesi Elohim Yahweh ntwani boot okure bi ne basa yemfenu nko bebia nemom Rome woni busumbe nya yefenu Jupiter naturally hona yemfenu nko do originator enyimiri ama Bible no akasa Apostle Dr. Philemon Okun Adjima papa atasefo Elohim Yahweh onfa no doba Messiah do na onhira o michia pastor Mensa living our asofo nyina ne aboafo a wobo mende nkwagesema otedem olutwegu so ochina enye media timemfam ho nto otiasefo Elohim Yahweh do papa enimpo a ye kasa today wiade ne ya na ye boy ina na ye control wiade enimpa yesu ne ye ban ye kasa ne ye ndie baka ne yankopon obo wiade no a anu no ka che na ye hwa de chi ene ade sen no ibie ya no pe ni firu na waba ye ndwe ne ho ni hu de da no nsem na ye ka no eda na yesusu ye gi ensem ni akwahya no
owura nyankasa ye yan meyepe obi ni nua ene kasa ne do ne ada ogini nsesi ni bukade ewiade nankasa na ohwedo na okontrol apostle ende ama bible na kasa the bible na go apaso apapemu amenye hu ne yes yensem bi woni fese ye lifi yenum ne fese ye ka yenhwe yi na ochena owowura edano owowura enyenyen ye dia apostle asasifu elohim ya wo nhyira onka ho onye wakoma de bisedi nyina mo papa shalom yawe shalom isi wachina bi edi obi ewu wakasa ma antimi anwo da pa ma no wakasa ayene kasa edi abri bia no struggle cause to the bia me say we me twa so ntam we say oba dia dum no wanye me one way preacher to dia sam dum me a nam dia ba obi asay nabi to be what Yankopon we was onkum but the way fa so ka watchna just like that na okay adiachi ne for fa abo almost na o twe den e fa ne bo wa watchna no kan we sa no anye soft ama no o kasa ti sane ne dia no twe fa no bo obi won so a ochina obeka ni saa wuna saa onche so obi mpo na ma ade achi to the turn one day no akrashim na ni da so nyina ni niam opire nyina no no asay no one day ochina wura ochina nya wodia the men for ochina ni agro don't joke the show to nsem ye the bible ma warn me say quotations ni biom na ma what nsem bi ase na bi asem na ba wiye at the book of Proverbs 27 verses number 1 we are James 4 verses number 13 to 14 tie bible no verse number 1 no bible ngas was unfortunate wa the men fortunate wa ho na wonim de da be wo na wonim de da ne be den e be wo wonim de da no e de bre wo wonim de da no e de bre wo yenko James we are not the book of friends Luke chapter 12 25 James 4 verse 13 what's the ngas oni pankwa na afemu mo ka se mo bi mo no mo se ene na ochena ye be ko se minister hwo ka se yi ne ya ko se asame ma hwo ka se ya kodi ho afi ma a wo to ayo hwo ka se yi ye nyamfa so ohene hwo ka se yi nanso wonim de be ba ochena wonim de be si ochena driver wonim de be si ochena mo kwa ne de en de be bi crop onyusu impopemi onyusu obo ade ya madomo a onyusu bi na monkwa ne den o kasa ti na onkwa ne ya wodi ye visa mu ye huhu ni pati sa wuro eyi ne hukro sesi yi no sesi no ya fa yira wa balance nemo anka sese mu kase wa so watch now nemo esese nka mo kase se ye wurade pe ni nyankwa ye be ye ana ye be ye wa nya sa de aduo o se de fa bedu na wo twa wo bo wo timi nwene emfa basapa fa baako Luke 12:25 ne tentro man nya yo why no between about us why and between adwinwini di basafa baako to ni plan we are planning nyina na dia ma dia nche na se montumi nya adeketo yi na se wontumi nya sa dia we dia na modwinwini de aka ho onyankopɔ pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wo betnya plane but ɔno so ɔma ne mmɛmu hwɛ ɔso ɔma ne mmɛmu dabi timwadwe nya sharp to wie no asa ma wɔ ne asa ka kyerɛ sɛ ɛda na wowuram no ɔno otutu asi ne yie ɛnyɛ wo ho ɔdene so ɔno mmɛmu a ɛnyɛ ye yenkwaya tim was assis one the book of Lamentation chapter 3 verses number 22 ni say enyame o Awurade do yenti ena nyina yenwiesa na yeti asase so ana mobro hunu to try na mobro hunu no so wo ni hunu say wo seek permission from the creator ni nchaya mobro hunu to try ni mobro hunu atu ntwa ma wo da eya foforo da no pa bia eya foforo ma da no pa bia no hu ade chen foforo wo ti asempa so bad yes o me yenti asempa amen o ma wonti asempa amen sabre ya wo hwehwe adwisa church kwa o wow amen mediasi pastor Mensa papa apon semno so ampa ochina nya wodia
you know fan wow ebusuafo asem na to fam ehumi se tuetuetua ede na wo twen fa wo de na me sumi fa me de ne mfa mbobra na obo ade otweduampo ohim yawe onhyiraye na so no na de chie eye ne dia ebusuafo empenifo so de ofudu apa na epia no ede na wo twen so apostle kwagima asene mu ani na bri bia watumi de asempa no abesum adasa Entifani number no any good screen so one 0242 327172 0242 327172 and that's 0207211337 any number no it ni a film on ko agimai ticket bi no we so akrebi obet media support no fa support e be nshira de ama wo essence o hwe dwuma so papa yi wo ye wo memo ha eni se de obo ade adom wo de na hwe ne course ba me hu dwiri me yie pa etoda ebi etoda ya na bi fu ebi dream say course no ebi ya hihye ho na nkrofo frɛ ya ne nkai wadaje papa ebi ya brekra ni sha kai ebie call na tomo a na obetinsam na so body nam na kwaso esanim tese mrante ni baba wo every morning edi dwumadie say na sa wudi usika support a umre nwo edi so apostle kwagman asini wate na bribia no onfa sempa no emfa ensisa mrante ni baba wa na daachi ni enye papa ma ye nyina da edi number no 0242327172 it will be in wesa if your person do mo so fa bia bank account nso a ene de from mobile to mobile money to bank nso de I very easy enti ene go screen ase no ani Eco Bank 144145903 any account number no na fa kakra bit media support no fa ho na oboade adomo a Tuesday ya wo ya adomo a ya wa safa na poaso edi asempa foforo edi aba shane so na full apostle Kwagman e wo also share handles no so TikTok apostle Kwagman no the 7 aka ho and follow na afi Facebook so apostle Kwagman omo na follow na YouTube no so omo na subscribe YouTube no o subscribe YouTube no subscribe apostle Kwagman na mo share so Facebook no akronfo ni pabonifo woni empa nyankopon adwuma nkoso no akronfo no wono ma clone apostle account bebrebo account apostle Kwagman mi sra share so original apostle Kwagman ni page no followers no 300k plus so what is here 300 plus k etu ko hu account bi apostle Kwagman na ebia nipa be 1k 2k mi sra enyo no hwe no bi anada wo obo de nshira no yo so livia osafo yo nkrobata pi e wo Ghana ha eni wiase sa asafo no bi eni ba bia wo abomode aso do budu hu be ambassador na frey enjuchi nkomo na mo de amasafo no bi nya den embra krom ho na ye nshira e de ama wo so ewia e de branches ni nyina e be gu screen no so na wo so watumi eti ahwe ba bia wo so benye bi akọ papa obo ade wo nshira no yo so my for so ndias yes Sabbatarians every Saturday bia Ghana right Rubia Ukwa Central Regional 7 branches. Yeah. For Central Region. Branches are almost 70. For Western Region. The living here where we are Ghana, we are suffering. Okay, we are brave for Holland. Living will be all. For Belgium, living will be all. Yeah. For Canada, living will be all. For USA, be all. For France, living will be all. Yeah. For Germany, living will be all. Yeah. Oko Italy livia we bi ho no because me bubu a Israel dama ya bi biara no ti na meso mo de to so a to gidia na mo yes enye se bia obekọ no umti ba bi hunu bi ko Germany ya wa ya so dan to na mo ko Belgium the same thing ko Holland the same thing right Israel ko Canada the same obo ade hu mo bo amen betu gidia na mo ben trafie nye home support debi and you gidia na mo na mi hu ya nkabanya safo nkabida kebi na topic eba so kyeranya wo dia we say one day sa no na fere umfre bi mu ndiye na David ka say me Psalm 127 verse 1 okay Psalm 127 verse 1 Psalm 127 verse number 1 Bible nkasa into about ya semo Bible nkasa e kin kan say o see 127 verse 1 no what say Radi ensi dan no a ensi dan no a wona wo sie yo adwuma pa
Se Awurade anwen kro no a. Se oba dia amade pa bi anche wa. Onwenfo esiri ho pekwa. Ye nyina obi ne bam. Na saa doye no ye wo no wagi yo say ye wa ofie nkonwa. Wasi kwara kwawo. Eye kwara kwawo. E na mutua hema sori. Wo sori gidi. E cheri asetena. Bi edu obreduane. Eye obi. Odi Sara amade. Onyankopon so odi Sara amade. Ema ne dofo. E di ma wona. E wo wonnem. E kodai. Wa memua. You bas Psalm 128 abeka sama kire. 128 verse 1 enhyira no obiara osoro Awurade enhyira no obi osoro Awurade ofa na kwanso no ofa na kwanso na obedi won sanu adwuma obedi won sanu adwuma enhyira ne na besi uye tuanamo no na mmere mu mawo amen wo wia no ba Psalm 121 verse 1 121 verse 1 mema meniso anadwi mema meniso anopai mema meniso awiei mema meniso mema meniso anadwi mema meniso mema meniso ma kira mi po no ene pejwani kire se ei na mi nim na mi fus ma ho dene na mi fus say yes na na di na da na say na there is a creator hina mi mu afiri baba mi mu afiri Awurade tieti apostle kwa gba mi hunu se mi mu afiri Awurade osoro ni asase yofo no una osoro ni asase yofo onori mami na nwatiri na mami na nwatiri yo hwewo ontonko na onna oba de nshira amen onhwe so amen asimi aba wi yes emfa odom ne ngosra bi medom amen no mmoa amen nensi wi amen adom nti amen amen bye bye ale ba mu gobe